Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Han quitado Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Tremendo botado Dios de mente quitado. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria en our nombre, Señor, oh Dios. Oh Tata, oh Dios, thank you, Señor. Thank you, oh mi Dios, pademente aquí, Señor, aleluya. Thank you, Tata, oh Dios, bendicionar, Señor. Bendicionamos, Tata, de mente aquí, oh Dios, de gloria, aleluya. Oh Tata, el 26 de agosto 2025, ya marzo. Tata, conjuntamente nos te delante vos, Señor, oh Dios, aleluya. Tanki Tata, kubabisa lagata luz de mente aquí, oh Dios. Tanki Tata, voluntad de mente aquí, oh Señor, aleluya. Gloria, 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 namo nombre, Señor, oh Dios. Ora va santo robo seti, aleluya. Han quitado, oh Dios, voluntad tremendo, oh Dios, aleluya. Date en mente que, oh Dios, ministra a nuestro pueblo, Señor, oh Dios. Ministra a nuestro pueblo, Señor, oh Dios, date gloria en nuestro nombre, Señor. Tu alabanza, oh Dios, tu adoración en nuestro nombre, Señor, oh Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, oh Tata Santo, danki, Señor. Danki, Señor, oh Dios, permite aquí, Señor, oh Dios. A voluntad, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, oh Dios, di gloria, aleluya, Tata Santo, danki, Señor. Danki, Tata, oh Dios, para mente aquí, Señor, oh Dios, danki para mi vida. Danke para mi vida de mi casado, Señor, oh Dios, nos ministerio, Señor, oh Dios. Ministerio me te bendicionar, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Danke para que vos, Espíritu Santo de mente aquí, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, todo lo cual tengo gozoso de diabo de día, Yahweh. Thank you, oh Dios, guía de vos, Espíritu Santo de mente aquí, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, que nos por la sano y salvo de mente que tenemos presencia. Puta-nos pan de cada dia, ó Senhor, ó Deus, para receber voluntade, diabo. Tata para ser guiador do Espírito Santo, ó Deus de glória. Bendicionar-nos, tá, de mente que tá, ó Deus, que nos toda bem junto, em unidade, de acordo de oração, Senhor, ó Deus, para glorificar o nome, Senhor, ó Deus. Para na abertura de glória, Senhor, ó Deus, para estar de Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Tava de Deus que cria céu e terra. Tava de Deus, tata, que tem maneira boa, Senhor, ó Deus, tem em nome de Yeshua, Mashiach, Dios, e mente que tu mente glorioso, e mente que como poder, oh Deus, lo ministrar nos cada su casa, de cada su situação, cada su trabalho, oh Deus, thank you, Senhor, oh Deus, thank you, oh Deus, para nos unir, nos nietos, de dia, chave, thank you, oh Deus, para nos ser queridos, tu de dia, chave, thank you, oh Deus, para ministério, que ministério me tá bendicionar, thank you, oh Deus, como tu nos manda canal de dia, chave, oh Deus, para o Papa no pueblo, bendicionata-nos cada Senhor, oh Deus, de mente que, Senhor, oh Deus, tata, caminho junto, Senhor, oh Deus, tata, somos nos oh Deus, que nos te porta, nos oh Deus, todo lo cual que tenho gozoso de hábito de abo, Senhor, oh Deus, em nome de Yeshua, Mashiach, oh Deus, tata, thank you para poder, thank you, oh Deus, para ter costo de abo de dia, chave, em nome de Yeshua, Mashiach, oh, tata, posicionava-me, Senhor, oh Deus, posicionar mesmo, oh Deus, tem cada situação, cada que está malo, cada que tem cama, cada que por alante, oh Deus, pero tata, oh Deus, de glória, ministrar, oh Deus, que o Espírito Santo está aí na hora que, oh Deus, pode tomar controle, posicionar-se mesmo em tua situação, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mi hermano, oh Deus, glória a Deus, dia bendicionar. A mi hermano, aleluia.
El 26 de agosto que un día tremendo, un día que Dios lo va a nos delante. Danke, Tato, Dios, que nos por tu por oração. Tato, que nos por motivar e encorajar cada Senhor, oh Deus, com conhecer a portada de que, Senhor, oh Deus, para nos ministrar. O palavra por llegar, oh Deus, camina mandando por llegar em nome de Yeshua Mashiach, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Irmão, tu irmão, bom dia. Irmã estimada, bom dia. Oh, Deus te glória. Ando ao Senhor, Deus bendicionava de mente que Kenneth Mackay, Deus bendicionava também de mente que Rutmila Pers, Deus bendicionava ricamente de mente que Asaria Wanga, Deus bendicionava também ricamente de mente que Eugênio Jansen. Glória a Deus, botar bendicionar, irmã de mente que glória a Deus, tata tanque. Thank you, Dios, por nos turco ta mente que Ana Maria botar bendicionar, botar Profeta Zoraida, glória a Deus, thank you, Deus, por ter romana, wasali de mente que, oh Deus, tremendo, tata, glória a Deus, tata de mente que nós também com nosso irmão Eugênio Jansen. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, tenha mente que tata, nós chamamos danke, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, por vontade, por Espírito Santo, que Eugênio Jansen de mente que tata, oh Deus, com a bem, oh Deus, junto conosco, delante do trono. Eugênio Jansen, que bem, oh Deus, para ser guiador do Espírito Santo de mente que tata, oh Deus, com a bem, oh Deus, tata, para somar a prioridade. Tava a prioridade, tava a fonte de liberdade, em subir a turma, Senhor, oh Deus, tata, para somar essa Eugênio que bendicionata, Senhor, oh Deus. Ora, comece dia de presença. Ora, comece dia que pão de cada dia estava presença. Oh Deus, está em nome de Cristo Jesus. De momento que Eugênio Jansen conosco, lá que nós gritando a Deus, está thank you, oh Deus. De um acordo, irmã, de unidade, thank you, oh Deus, para vir de Eugênio Jansen. Thank you, oh Deus, para subida matrimonial, sua casa. Danke para su ser querido, oh Dios. Danke para su casa, danke para su trabajo, oh Dios. Danke para guía completo de ave de su vida, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, por palabra, por tu prioridad en su vida. Danke, oh Dios, por misericordia, por compasión. Turma íntegra de nuevo, oh Dios. Danke, oh Dios, de momento que, oh Dios, están junto con nosotros delante del trono, tata, por ministrar. Ministrar en su vida, oh Dios. Ministrar sabiduría y conocimiento. Ministrar lo cual que comprende, que sabe mente que tata, por voluntad ser cumplido su vida. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, Señor, danke, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, que tu palabra, Señor, oh Dios, ta prioridad. Danke, oh Dios, que tu coste de su vida. Danke, oh Dios, de momento que, oh Dios, profundidad de tu palabra se revela en su vida. Tata, misterio de tu evangelio, Señor, oh Dios, de gloria. Danke, danke, oh Dios, para su llamada. Danke, oh Dios, para comunicación espiritual, Señor, oh Dios. Bendicionar urgente en su trabajo, oh Dios, que incupable con oh Dios. Lo recibí palabra encorajamento com motivação, Senhor, Deus, bendicionar urgente de dia, oh Deus, com eco, seu casaco, não tu, cobrir completo, pode sangue de Cristo, danke, Senhor, oh Deus, data para costar novo, com o cristão, seu caminho, danke, oh Deus, de glória. Danke, oh Tata Santo, oh Dios, para sabiduría y conocimiento que encontrar tu día de nuevo. Danke, oh Dios, para voluntad, oh Dios, prosperidad y éxito en su trabajo, en el nombre de Yeshua, Amasí, oh Dios, de gloria. Bendicionamos, oh Dios, Eugênio, boca sata, bendicionamos matrimonio, te bendicionamos. El 26 de agosto que turcos locales de voluntad de Dios pasó ba kispa Dios y babuta Dios en prioridad de abo dengan mente que pai bodilante que ya podía permitir Dios así mes disponible para Dios y que ministrar de movida de Bote un día bendicionado en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Nós também conosco man Randolph Saints de mente que bendicionado Randolph Saints de mente que, oh Dios de gloria, boa palavra como Espírito Santo, oh Dios, que estava mesa aqui de mente que tata, bebendo de unidade, um acordo, oh Dios, para boa palavra, boa vida, pebo, oh Dios, a costa de diabo, soso de subida, em el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionado, oh Dios, Randolph Saints de mente que tato, oh Dios, que ta abo, Dios, ta turcos, date que tabing ko sa romano, to ding unidad, no acuerdo mente que tata em grande sebo number, na buturo, nori, gloria, pa voluntad, continuar de su vida, oh Dios, de gloria, pa turcos, cososo de abo, junto con nosotros, oh Dios, la que nos gritan, Dios, tata, thank you, oh Dios, pa bidir Randolph, senchi prudencia estanista.
Danke, oh Dios, por família sente completo. Danke por seu não, seu neto não. Danke por família por potência. Danke por família estanissa. Danke, oh Deus, por vontade completa dentro do dia. Danke, oh Deus, por guia do Espírito Santo de dia já. Danke, oh Deus, por sabedoria e conhecimento que ele encontrar de novo. Bendicionar, oh Deus, tá Grandolo sente de mente que tata o tata bote Senhor o Deus como palavra bira bibo o algo não passou só de subir em nome de Cristo Jesus grandolo sente recebilo qual que Deus timpaba o tata laga onde que chega o Deus é um bendição de dia já tata thank you Deus por misericórdia por compaixão turcos novo diariamente iremos subir em nome de Cristo Jesus o Deus de glória e thank you Deus que tem vitória também o Deus tata o Santo Dios, pan de cada dia com a tua presença. Esta ángela para tu hora de minha presença. Thank you, Deus, por zelo. É zelo como do meu Deus, para estar de minha presença. Tu hora, Senhor, Deus. Bendicionar cada palavra que papi, oh Deus, dá-te outro bendicionar cada um subir, cada um outro que encontrei com o papi, com o Deus, do receber palavra de encorajamento, de motivação, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Deus, o trabalho está bendicionar, Senhor, não com o nieto, não, tu tem êxito e prosperidade. Ng skol ko ng trabaho ng turkos ko ng tahasiling ng number de Cristo to thank you Diyos. Kutambo o Diyos lo bolot éxito y prosperidad en el día chave. Gloria a Dios, randolf bota bendicionar. Aboy bukas completo de mo trabaho, ang direct by mo trabaho, anggal lang ta campanaron tipo papota de proteção, pode ihala de todo poderoso, Tata Santo, thank you, Dios. Thank you, Tato, Dios, para que not makai de mente kita muito conosco, Senhor, Dios. Bendicionata que not makai de mente kita kabing ensalsabo no manabutura no gloria, Dios, pasama, tabo de Dios, Alfa e Omega, tabo de Dios de Abraham, Isaac e Jacob, tabo de Dios, Tata, que queria xelitero, Dios, que tava vira prioridade americana, Senhor, Dios, Tata, ela compreende, acaba, me que me turma, Senhor, oh Deus, tata pimbo dilante, Senhor, oh Deus, tata bem receber su pan de cada dia, de tata em boa presença, oh Deus, para o caminho completo, e dia já é bendicionar. Tata, thank you, oh Deus, que quer tu conosco, unidade, uma coisa de oração, tata, conosco, tu grita. Tata, thank you, oh Deus, para vir que Macai. Thank you, Tato, Dios, pabido su yuno, su nieto, o Dios, por voluntad completo de su vida, Thank you, Dios, por camino que te canto, camino bendicionar. Thank you, Tata, para su trabajo, su casa, Señor, oh Dios, tu camino que llegó, Dios, Tata, es un bendición para tu curtaronte, bendicionar, oh Dios, de mente, que sabiduría y conocimiento que te encontrar de nuevo, tu mente de nuevo. Pasoma tato, oh Dios, pasoma que más y más tiempo. Thank you, oh Dios, peselo como delante de Dios, Señor, oh Dios, para tu mente. Et busca tu presencia para llegar más cerca de vos, Dios, de gloria. Bendicionata, Kenneth Macay de mente, quitata como palabra cabira, pibo, pe, Señor, oh Dios. Y tu lampe para su pia, Señor, oh Dios, para nunca para tinto corto, oh Dios, de su casa de nada, pasoma tato, Kenneth, sa, demo presencia de turcos, Kenneth, compro de cabo, demo presencia de turcos, también del nombre de Cristo Jesús, custo día, los guiadores, Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, tata, danki, porque Kenneth, un día bendicionado, yo no como nieto, no tú lo está bendicionado, de Yahweh. Thank you, Dios, por nuestro también Isaria Wanga. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, thank you, Dios, para Isaria Wanga. De mente que tata también te conoce, de voluntad como palabra, vida, pibo, Señor, oh Dios. Walga soso de cabo de subir en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionate Isaria Wanga, Señor, oh Dios, de mente que Señor, no te conoce, Señor, oh Dios, tata que estaba vida prioridad de su vida. Thank you, tata, para cada oración, oh Dios, que será elevado, oh Dios, de su casa, camina, Señor, Dios, que la comprende que importante está para como ese día, tormenta, tenemos presencia en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionayo, saria, wanga, ta de mente, que está tonto contra, no suscrita a Dios, hermana de unidad, tata, thank you, Dios, babi de Isaira. Ang kita pabilisay na wanga de mente, danke pa su ser kariyan, danke pa su kat, danke pa su trabaho, danke pa voluntad, dinga dia chawi de subi, danke pa ki Espiritu Santo, danke pa turcos ti abo ko tingo soso de bilisay na ave. Tata bendición na isay na ta, Señor, Dios, pa somatata, o Dios, ela comprende, di taon to konos, tata tremendo, di un poder tremendo de unidad y oración. Gloria na Dios, tata mo palaba bila pibo, Dios, e un camino manden to puyega, y bo voluntad, continua tremendo de su vida.
Tata, en el nombre de Cristo Jesús, y sale wanga de mente que recibir lo cual que Dios te impavo, caminda botavo y presencia de Dios te tremendo, papi na Dios, para Dios tende bostem, papi ma Dios, para Dios comprender lo cual que tengo sos de, lo cual no cogiendo entende nunca, papi na Dios, para poner liberación de ese, de nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendición a Isare Wanga ta cubrir por el sangre de Dia Yahweh. El Dia Yahweh, oh Dios, tata Isare local de sombra pasó matata. Junto con nosotros un acuerdo, Señor, oh Dios, esta ser protegida. Baudi e jala de todo poderoso en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria. Bendición a esta bota Isare del nombre de Cristo Jesús. Familia Wanga, familia Pers, familia Macay, torta bendición a oh Dios de gloria. Nos también con mil Pers de mente que delante de vos, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, para mila perstamente conoce mente que tato, oh Dios, alzando mi nombre, Señor, oh Dios, llamamos tanque para tu cosa, sombra, tata, tamo vira prioridad en su tormenta, tamo de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob en su tormenta, tamo de Dios, tata, calante, sano y salvo, tamo visa la luz en su vida, tanque, tato, oh Dios, con mila perstamente que tata, me tonto con nos, tato, Dios, tata, pasó un besaque, bendicionata, ora comienza a ti, ora comienza a ti, de presencia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, e me inta quitata, mila persona junto con nos, tata, oh tata, gritando, nabo, Señor, oh Dios, tata, junto con nos, de unidad, tata, nos toro, oh Dios, de unidad, la conocemos, Dios, tanki, tata, oh Dios, babiдрut, mila pers. Danke, tata, para su you, danke para su casa, danke para su tata, para su familia pers completo, danke para este porte, oh Dios, el evangelio te ministra tortiche, tenga familia pers completo, oh Dios, gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionáis, bendicionar mila persta de mente, quitata algo nuevo casoso de su vida, bendicionar mila persta, oh Dios, tata, palabra de oh Dios, tata, cuando un toque especial, oh Dios, que sabe, junto con nos, tata, junto con nos, de unidad, de oración, ministerio, me bendicionar, de un poder completo, Dios, tan quitado, Dios, para purificación de sangre que se derrama, fue ser calvario de su pido, Señor, tan que pasa nación de su pido, Señor, oh Dios de gloria, tan que, oh Dios, por todo lo cual casos de subir, oh Dios, tata, en mente que tú conoces, delante de tu trono, Señor, oh Dios, ministra sabiduría. Ministrar conocimiento, Dios, de su vida, Dios, por palabra, Dios, por vida, realidad y verdad en su vida. Ministrar en su vida, Dios, por voluntad, por continuar en su vida. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, bendicionado, oh Dios, mila persta, oh Dios, de palabra de voluntad de algo nuevo, casoso de tata, tanque, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, mila persta, oh Dios, en el tiempo apropiado, recibir voluntad de algo tremendo, tata, de sabiduría, conhecimento, para seguir perseverar em fé mais e mais, e tata para a glória, para manifestar, e vou subir, tem que subir em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, aleluia. Tata, thank you, oh Deus, para nosso irmão também, oh Deus, botar bendicionar os mil pés, completo, é 26 de agosto que tiene turno Dios, pues Dios tiene algo tremendo para vos. Su promesa ante el Dios, y nanta sigue vos perseverar, tormento con nos en fe, aleluya, gloria a Dios, nos también con nos, Ana María, aleluya. Bendicionado ta Ana María de mente que palabra de Dios cabira pebo de embobida. Algo nuevo casoso de Ana María en nombre de Yeshua Mashiach. Tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, por palabra que aquí Ana María de mente que vos Espíritu Santo, Dios, tata, Ana María junto con nosotros, unidad, un acuerdo, una oración para sobre esa, que tiene un poder tremendo de un acuerdo, también tiene un espíritu de verdad en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Thank you, tata, que va a haber prioridad para vida de Ana María. Thank you, oh Dios, que estaba de fuente de libertad. Thank you, oh Dios, para que vos esperando el Espíritu Santo de día Yahweh. Thank you, oh Dios, que hablo más delante, oh Dios, para que un día bendicionar. Bendicionar, oh Dios, de gloria, de Ana María de mente, aquí, Señor, oh Dios, junto con nosotros, delante de vuestro trono, Señor, oh Dios, que tú eres romana. Gloria a Dios, data, nos turden unidad. De un acuerdo que nos gritan a Dios, thank you, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, para vida de Ana María.
Tanquitate voluntad diabo de envidiano morir de mente aquí, Señor, oh Dios. Tanque para morir su su ser querido, Señor, oh Dios, tata. Tanque para su casa, tanque para su trabajo, tanque para su negocio, tanque para todo lo cual de agua de su vida, Señor, oh Dios. Tanque para guía completo do Espírito Santo de su día ya de su vida. Bendicionar a Marita, Señor, oh Dios, e mente que junto con nos completo, nos junto con Ana María delante do trono, Señor, oh Dios, para ministrar. Ope más sabedoria, ope más conhecimento, ope más cosas que los hace, Señor, oh Dios. Dá-te amor incondicional, amar. Ope paciência, Senhor, oh Deus. Ope fruto, oh Deus, de Espírito Santo, oh Deus, que Galatas 5:22 completo. Tem subida, Senhor, oh Deus, para desarrollar, Senhor, mais completo. Tem em nome de Yeshua, Mashiach, oh Deus, de glória, danke. Danke, oh Deus, para mim, que Ana Maria caminho de botar Espírito Santo, tem completo. Papai, na Deus, seguimos, Papai, na Deus, para ministrar, dentro do qual não cubo que, dentro do petição, para Deus contestar, para a Bíblia, também, grita na cielo, contesta, bate anto labi, se to ora bota den reino, ku bota yudi Dios, anto abota yudi Dios, bota den reino, do bota de un acuerdo con nos tormenta. Papera Dios, pa Dios é caminho de ministrar de movida. Papera Dios, grita na Dios, pa Dios é caminho de contestar, caminho de pueblo, to junto como e sostener a oração, nos turunto de un acuerdo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, dan quitada. Danke, oh Dios, pedía ya, oh Dios, Ana María, Señor, oh Dios, tremendo. Den tiempo presencia, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, ministrar. Ministrar en su vida, Señor, oh Dios. Ministrar y cubrir completo que sangre de Cristo, Señor, oh Dios. La cada cosa con nota de, oh Dios, que viene en su dirección. Tur Pai terra seco e não ser condenado. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Danke, Tata. Danke, oh Deus, pelo Espírito de Esther, que também vai dizer. Em nome de Cristo Jesus, de mente que está bendicionada, Maria. Glória a Deus, tiene turno a Deus. A palavra de Deus também, a people de uma vida, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Nós também com nosso Magali Miguel. Danke Tata, oh Dios, por Magali Miguel de mente aqui. Bendicionata Magali Miguel de mente aqui, Tata, boa palavra, cabira pibo, com algo novo, que só de oh Deus. Tenha dia já 26 de agosto, um guia tremendo. Um guia, Senhor, oh Deus, um guia de Espírito Santo. Um guia caminho da boa vontade, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Ministradamente que dembiri Magali. Tato, tanti, oh Dios, como magala comprender, Senhor, oh Dios, que estava a prioridade, oh Dios, e turma ainda, para brindar presença, Senhor, oh Dios, para mais delante guia su dia, pedir dia tremendo de presença, Deus, bendicionar. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, é mente que tu mente tremendo, uma mente, Senhor, oh Deus, que dava vontade, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Seguimos ministrar em vida, oh Deus, Tata, oh Deus, em vida de Magali, Senhor, oh Deus, como Magali binunto ko sa Romanan, tu stilante botrono, la nos turiamo Dios, tanki pa vidi Magali, Miguel. Tanki tata pa sa iyo, tanki pa sa kas, tanki pa sa serkeri, tanki pa sa trabaho, tanki o Dios, pa todo lo cual ko tengo sosode, ten su vida awit at diabo, Señor Dios, que ya adoremos Espíritu Santo. Tanki o Dios, pa cada pasyente que tenga sa kajetur dia, Señor Dios, da recibitor honor y gloria, Señor Dios, que ta diabo, Señor Dios, inalo ser bendicionar. Tanki pa sa nasyon den cada un su vida. Tanki o Dios, que ta vida Dios, ka forma turcos en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado tá, Senhor, oh Deus, que palavra tá tremendo, que palavra tá pipa, então nada não posso trobe de ministrar de mim Magali. Thank you, oh Deus, por Magali, Senhor, oh Deus, de dia já que tá bendicionado. Bendicionar também tá, Senhor, su ser querido. Colorisse essa nação no devido tempo apropriado de Deus. Thank you, por sangue, oh Deus, que tá proteja. Magali, com su ser querido, su vida completo. E família Miguel completo, oh Deus, bendicionado tá, Magali. E mente que palavra de Deus está queda ministrada em vida. Está queda, oh Deus, a palavra de Deus está prioridade em turcos. Bota bendicionar, Magali, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, tata danke, Senhor.
Tata dengan mente que é o Deus nos está venindo em nome de Cristo Jesus. Tata que está nos autor de nos fé. Nos talanta e para estabelecer nos direitos e o domínio da região que nos está vivo de Jé. E o território que nos está vivo de Jé. Lo está marcado como domínio de Cristo Jesus. Com o evangelho lo ser ministrado diariamente, todo dia. Que nos sale vai, onde que nos sale vai al buscar, onde que nos chega. O território de Jesus, o evangelho que nos carga, tem que ser ministrado. Em nome de Cristo, está de acordo com o book de Daniel, capítulo 9, versículo 4. Como é o único Deus grande e poderoso, que guarda sua aliança e sua misericórdia, tu resnam, como estima, e a tu resnam, que guarda o mandamento, como estatuto, não tata tanque, o Deus, como assim, nós. Guarda o mandamento, como estatuto, não, o Deus, tata, para nós também. Tem parte da aliança nova, oh Deus, tata com a vida eterna, aleluia. Tata, thank you, oh Deus. Tata, lagabo graça e boa misericórdia prevalecer em nossa vida. E em nossa vida de turno ser querido, nos uno com nos dieto na tur. Tata, nós está declarado em mente aqui, nós temos paciência e está livre, oh Deus, tata. E está livre, nossa oração não pode chegar caminda porque para não chegar, Deus, com nada, não pode pin e busca destrói nossa oração não, de chegar caminho, tem que chegar em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, thank you, tata, bendicionado, tata, de mente que, tata, nos turta bem junto, tormenta, Senhor, oh Deus, siga bodura nos força, siga bodura nos sabedoria, siga bodura nos mais conhecimento, oh Deus, tata, para nos prosseguir, perseverar em fé, para nos prosseguir bem, tormenta junto, engrandecer o nome, nabotura honor e glória, posso botar merecer honor e glória, oh Deus de glória, tata, nos tapini den a mainta aqui, den acordo com a Corte Suprema de Cielo e declarar que nós está correndo bom carreira, sentar na lugar celestial junto com Yeshua a Mashiach. Tata, nós está decretar e declarar den a mainta aqui, que tudo o qual quer bem nos delante, of que quer stroba, para ver a pia de tropieço de nos caminha, de dia de ave, lo ser mará na terra, e tudo o qual que ser mará na terra, lo ser mará deste cielo também, em nome de Cristo Jesus. Tata, nos está ordenado em mente aqui, para o poder de inimigo, guarda quebrar fora de nos vida, fora de vida de nos unam, nos netos, nos turnos ser querido, oh Deus, tata, fora de nos ministério completo, oh Deus de glória, tata. Nós torta bem junto dengan mente que tem unidade e oração, tem acordo. Tata, dengan mente que tem acordo. Para o Espírito Santo, oh Deus, libertado que está junto com nós, tata. Oh tata, poderado em turco, caminho com ele. Tata, nós está declarar que é som de boios que mata riba nós. Que está quebra tur yogo e asigna angelam poderoso para campanar ante nós unam, não ser carinan tur. Nada contativo, não para prevalecer em nos vida. Maneira escribida em Buki, Isaías 54, versículo 17. Nada não para prevalecer, para vir de nos direção. Todo o qual não conotativo, de desacordo, lo ser condenado. Em nome de Cristo Jesus, tata, em mente aqui, é poder de inimigo guardo quebrar, for de tur matrimônio não, for de tur relação não, entre pareja não, guardo quebrar, for de tur família, tur eu não, com neto não, com not, com desunião de casa, com ta forma problema. Tu tata com mama, tu matrimônio que tem desunião, tata em nome de Cristo Jesus, de mente que Senhor, oh Deus, nós está declarar paz, nós está declarar Jeová Shalom de cada casa, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, tata lá nos uno com nos netos não, não ser carinho tur, sinto toque especial em dia de ave, Senhor, oh Deus, tata. Em nome de Yeshua Mashiach, Deus, tata, a voluntade tremendo, tata para sombra, tá Yeshua a Mashiach, a 13 é disciplina, 13 é obediência, que nós porta junto, turma ainda, Senhor, oh Deus, que nós porta junto de acordo, turma ainda, Senhor, oh Deus, tata, nós escrita na tanque, Senhor, oh Deus, tata, tanque, como nos força e sabedoria para nós por seguir bem turma ainda junto, de acordo para nós por
para nos perseguir do nabo, turo no reclura, tata pa sombra, ta tempo nos tem confiança, tata pa sombra, ta abo, nos ta halsa, nos mana, den turma inta, tata sim, nos mais e mais, contigo perfeccionar nos vida, para nos seguir cada uma direção mais limpa e mais puro. Oh Dios, de glória, Senhor, oh Dios, bendicionamos, ta. Bendicionamos, oh Deus, cada força divina que nós recebemos diariamente. Tata, para vontade continuar todo dia, Senhor, de novo, Senhor, oh Deus. Botata, para com misericordioso, botar, Senhor, oh Deus, conosco, Senhor, oh Deus. Para ter coisas que suceder nos espírito de abo, oh Deus, de glória. Tata, thank you, oh Deus. Thank you, como vontade tremendo. Thank you, oh Deus, tabo glória. Thank you, oh Deus, ter costa de abo, em nome de Cristo Jesus, oh Senhor, oh Deus, de glória. Bendicionamos, todo dia de novo, Deus, que nos vinimos, Senhor, oh Deus, e grita nabo, Senhor, oh Deus, por vontade continua, para nos grita nabo, Deus, com sabedoria e conhecimento, oh Deus, de glória, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Bendicionar-nos, Senhor, que nos nietos não trata de uma força, de uma sabedoria, de um comportamento, Senhor, oh Deus, trata de nós escolher um trabalho, onde com não está, oh Deus, todo dia nós está vinimos, todo dia nós está vindo de acordo, oh Deus, para não também está bendicionar, para não também, oh Deus, para caminho de prosperidade e êxito, trata, oh Deus, para nada contativo, não para vir, oh Deus, para não te proteger, todo dia como ángel lang poderoso, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tabo poder, tabo palavra, Senhor, oh Deus. Unta palavra de nuende, Senhor, oh Deus. Seguimos ministrar. Tata, thank you, oh Deus, para intervenção divino. De tormento, oh Deus, tata, que nos porta bem. De acordo de Cristo, nabo, Senhor, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, oh Deus. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, e me caminho aqui, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, como tu junto conosco, e carrega conosco curi, e carrega conosco curi, turma em tortilha, Senhor, oh Deus, temos presença. Tato, oh Deus, para nós ter força, Senhor, oh Deus, para o Espírito Santo que te viva de nós, oh Deus, para nós manter ele limpo, manter casa, manter terreno limpo, Senhor, oh Deus, para tudo o qual não te continua a diabo. Nada de gente, Senhor, oh Deus. Sigue guia-nos todos os dias, Senhor, oh Deus. Bendicionata cada ser humano que está junto aqui, Senhor, oh Deus. Bendicionata cada Senhor, oh Deus, também, oh Deus, que perseverante conosco todo dia, Senhor, oh Deus. Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, oh Deus. Sigue vos ministrar, Senhor, oh Deus. Sigue vos ministrar de uma palavra, oh Deus, dentro do costo de nos vida. Sabedoria profunda de uma palavra, oh Deus, de nos vida, Senhor, oh Deus. Para nós compreender isso, oh Deus, o caminho que nos cana. Um caminho tremendo, um caminho, oh Deus, que digo glória, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Data maneira para vista do book Isaías 54, 14, com nosso word estabelecido em justiça. Conosco leu for de opressão e também leu for de terror. Para sombra, nós não tem espírito de medo, pero nós tem espírito de sano juízo, espírito de verdade, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Thank you, Deus. Thank you, Deus. Maneira de ver em book 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, para sobre a arma que nós batalhar com ele, não está carnal, pero poderoso de Deus. Para baixo, tu forte não abau, forte não, tu especulação não de inimigo, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Thank you, Deus. Thank you, Deus, pela proteção diabo, Senhor, oh Deus, que está ante nós. Thank you, Deus, por bangalan tur dia de novo, Senhor, oh Deus. Thank you, Deus, ave, Senhor, oh Deus, nos llega, Senhor, caminho da boquepa para nos llega. Ave, Senhor, oh Deus, lo vai dilante, mané turtia, e que a nós, oh Deus, trata de nos cas também. Lobo trece passo, Deus, e amor e opi graça, Senhor, oh Deus, tanque para domínio próprio de nos vida. Tanque, tato, oh Deus, para domínio próprio. Tanque, oh Deus, para paciência. Tanque, oh Deus, para constante avo turtia de nos vida. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, aleluia. Bendicionanos daruman, gloria a Dios. Aleluya. Ora va santo robo seteria lava santo robo set, aleluya. Data ministradamente que Senhor, oh Deus.
Ministrad en mente que nuestro pueblo, Señor, oh Dios. Ministrador de canal que, oh Dios, nuestro pueblo, oh Dios, tatur que te hambre dice, naturo, oh Dios, que te unto con nosotros, oh Dios, tenemos presencia aquí. Tata, por palabra, pues llega un camino, oh Dios, camino, mande, no puede llegar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, por palabra está tremendo. Gloria a Dios, tata, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, por Ruth, mira la cruz. Bendicionata Ruth, mira la cruz de mente quitata también, oh Dios, tata. También abbiamo con nos, tata, per engrandecemos nombre, nabotoro, honor y gloria. Tata, thank you, Dios, por Ruth, mira la cruz, tata, cotaba de prioridad en su vida, Señor, oh Dios. Cotaba de Dios Todopoderoso. Cotaba de Dios, lo cual como comisañón con poqueta de mitad, tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, por Ruth, mira, vinunto con nos, tenemos presencia, Señor, oh Dios. Pa' Cristo, nabo, llamamos, thank you, Paturco, Señor, oh Dios. Y nos conjuntamente de un acuerdo, la que nos gritan a Dios, tata, thank you, Dios, mira la cruz. Thank you, Dios, tata, pastor de casa, Mustafa. Thank you, Tato, Dios, para su vida matrimonial. Thank you, para su yun con su nieto. Thank you, Dios, para turcos de agua de su vida. Thank you, Dios, Tata. O voluntad de su vida completo. Bendicionar, mira la cruz, Tata. Deme integridad, un tu conoce delante del trono. Tata, para recibir voluntad, para recibir sabiduría, conocimiento, para recibir profundidad y palabra, lo cual que no conoce ainda. Oh, Dios, de gloria en el momento que Tata ministra, todo más y más. Sabiduría, conocimiento, Dios, me palabra, voy a un camino. Manden tu llega. Oh, Tata Santo, thank you, Dios. Thank you, Dios, tabo palabra. Thank you, Dios, tabo voluntad de su vida, del nombre de Cristo Jesús. El momento que 26 de agosto es que, mira, me dan, oh Dios, recibir lo cual Dios te empavo. Perseverad en fe y estar en la presencia de Dios tu día. Estar en presencia de Dios tu día, en tu gobierno, en oración completo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, el día chave, oh Dios, de tiene éxito y prosperidad en su vida espiritual. Tata, tu día con tobla, tu lengua con confesar, oh Dios, cada uno con su familia. Tu familia la cruz, tu familia medani. Tú, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, tu día tengo tobla, tu lengua tengo confesar, para Espíritu de Dios, que te ministrar en la vida de Ludmila, oh Dios está poderoso. Tanto que não sao, Dios, contigo perseverar, contigo cada caminho e contigo servir, Dios, em nome de Cristo Jesus. Thank you, Tato, oh Dios, por voluntad de agua en su vida. Thank you, oh Dios, Tata, que tu canal, oh Dios, para papá, den turco taronte de su vida. Bendicionada, oh Dios, obediencia, espíritu, obediencia. Espíritu, oh Dios, de un acuerdo. Espíritu de tu, espíritu tremendo, espíritu bom, oh Dios, que comienza a ministrar en su vida completo, en el nombre de Cristo Jesús. Un día bendicionado, Pablo. Aleluya. Un día bendicionado, Pablo Ludmila. En nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios, Tata, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, Tata, oh Dios, en voluntad de abo. En el nombre de Cristo Jesús, nos también conocemos Imelda Sofía. Gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios, para mi Imelda Sofía de mente aquí. Bendicionate Imelda Sofía de mente que Tata, oh Dios, que comprende que esa, que de Dios Todopoderoso, esa, oh Dios, que de Dios, pan de cada día, tengo presencia, turma inta, esa, oh Dios, que de Dios, que de prioridad en su vida. Thank you, Dios, para Imelda Sofia, oh Dios, de mente que Tata, caparon tu conoce, Señor, oh Dios, también coabini, oh Dios, Tata, para nada, tu honor y gloria, la que tu grito, oh Dios, Tata, thank you, oh Dios, para mi Imelda Sofia. Thank you, Tato, Dios, Imelda Sofia, su yo, su nieto, su ser querido, su casa de Amsterdam, donde que está, oh Dios, que está bendicionado. Thank you, Dios, para sabiduría y conocimiento que te recibí tu mente, Dios, tengo presencia, junto con nosotros, un acuerdo, oración. Thank you, Dios, por misericordia, por compasión, por gracia, por amor, por dominio propio, tu tierra de nuevo, Dios, en su vida. Gloria a Dios, Tata, per fruta en completo, Espíritu Santo en su vida, tu mente de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Ministrarse como ministrar en su vida. La palabra, mira, pipo, Dios, en su vida. Bendicionar, oh Dios, está mi mente, Sofía, de mi integridad, oh Dios, que te cubrí, oh, de precioso sangre, de sangre de Mesías, aleluya. Gloria a Dios, date poder, diablo, que te ministrar en su casco, soy una, también, oh Dios, tu tía tengo dobla, su nieto, no también, tu lengua, tengo confesar con buen Cristo, corre, y mente, Sofía, recibir su sanación completo, para sombra, y Jehová Rafa, te den casa, voy de nombre de Cristo Jesús. Recibir lo cual Dios te pavo y mela.
Bendicionamos, Tata, mi madre, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro hermano Iris. Aleluya, Iris. Gloria a Dios. Buen día, Iris. Dios bendicionamos nuestro hermano estima Iris. Tata Santo, thank you, Señor. Thank you, Tata, oh Dios, por nuestro hermano Iris. Déjame mente que, Señor, oh Dios. Iris, junto con nosotros, Tata, voluntad continua. Continua de mente que, Tata, oh Dios, de gloria por gloria en su vida, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por Espíritu Santo, que de mente que, Tata, Tata, oh Dios, está tremendo, Tata. Vos un Dios alfa y omega. Vos un Dios grande, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de gloria. Bendicionamos, Señor, oh Dios, que Iris junto con nosotros, de un acuerdo con nosotros te llama, thank you, Tato, Dios, de un acuerdo, para vida de Iris. Thank you, para Iris, yo, ng su nieto, ng su bisnieto, ng bo palabra, oh Dios, con la prioridad de su vida. Thank you, oh Dios, para guía espiritual de día, ¿sabe? Thank you, oh Dios, para todo lo cual, con la sostenibilidad de Iris, ta voluntad, con la voluntad de nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, Tata. Que ya Iris, para mí, oh Dios, para nos, que ya Iris, oh Dios, en lo cual, en quien compone, en quien conoce, Señor, oh Dios, mande profundidad, oh Dios, tipo conocimiento, Tata, para lo cual, oh Dios, Tata, para, oh Dios, de settle time de mi palabra, de settle time de mi presencia, oh Dios, de gloria, tan que Tata, oh Dios, Tata, pe Capitán de Ejército que sigue ministrar delante de su casa, hangar lang kuta subiba den su trapo, oh Dios, kuta den su casa, oh Dios, que trece paz y armonía, oh Dios, y bondad, tan que, oh Dios, su favor de oh Dios, también es en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, Iris, vos un día tremendo, cubrir vos de sangre, y vos protección también de Paul, de Ejal, de Todopoderoso, kuta ne mandreche, que de Jesús me está sentado, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tan que Tata, babili Iris, nuestro man, botar bendición, cubrir completo, balde y sangre de Mesías, aleluya. Gloria a Dios, Tata, nuestro bien con nuestro man, Zenaida. Han quitado Dios para Zenaida de mente, quitata, anche nostro mirainda per nostro manata, nostra sostenere adoración. Han quitado Dios, Tata, todo lo cual que vinga su dirección de día, ya en nombre de Cristo Jesús, no tengo pai de camino, na vintera seco. Tata, tanto Dios para Zenaida, gira de mente, quitata, junto con nosotros, delante de trono, por voluntad continuada en su vida, algo nuevo, soso de el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, háganos tu gritan a Dios de un acuerdo, Tata, thank you pabili sa Naida. Thank you pabili sa iyo ng su nieto ng o Diyos, voluntad completo de su vida. Awe. Thank you, Tato, Dios, un purificación de sangre que se derrama en el Calvario. Tato, lo pinte en su casa, en su cama, o gribo su cama, en su pido, Dios, Tata. Sanación completo, ser declarada. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, que ahora que Señor, que Dios camina, en nombre de Cristo Jesús, nos te permite. Bendicionamos a Zenaida de mente quitada sobre Dios Todopoderoso. Cristo Jesús está caminando por ahí. Espíritu de Dios está ministrando de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar a Zenaida de una fuerza, vida y salud. Paz de su mente, con su truth, de su corazón, de su caso completo. Tata, la getting hinder, ronti, de su yuna, con su nieto, ronti, lleva sorro, peturora. Tata, per un bendición de su trabajo, de su casa, de un que llega un bendición para tu rende, para sombra, tata, e te persevera, que más diabo, te humble, set na bo palabra. Nabo conocimiento en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Tenga mente que ministrar en su vida. Ministrar, oh Dios, en cualquier situación, cualquier cosa que te en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, aleluya. Thank you, oh Dios, por tu coste abo de vida sanada de mente aquí. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bota bendición. Tata santo de mente que también, oh Dios, nos está bien, oh Dios. Nos está bien con nuestro man Carlin Torres, aleluya. Gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios, para ver Carlin Torres de mente aquí. Thank you, Tata, oh Dios, Carlin Torres, también sao, Dios, que estaba de prioridad, que estaba de Toño de Turcos. En el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, Carlin Torres, Tata, nos no mire. Mesko ko sa naida, tarumano ko tabi mainta trempang, y no sa, manera nos no miran alga soso de kunanta tipo so mam, nos ta costuma acaba, qua ora, qua momento, quenta drenta, amen?
Gloria a Dios, nuestro miracle lingenda. That thank you, Dios, kubosa, oh Dios, que nos torta uma parte de corpo e nos está sentindo, oh Dios, maneira mantendo-lo, nos está sentindo maneira pedindo-lo, para um corpo não está, tem de nombre de Cristo Jesus, oh Dios de gloria, nos está chamando, thank you, Dios, para vir Carling Torres de mente aqui. Thank you, Tata, que nos por vir um acordo, Tata, grita na boa, chamado, thank you, para vir Carling para sombra, eto junto com nos rumang, eta, já que nos torta, tem uma unidade, um acordo, grita na Dios, Tata, thank you. Thank you, Dios de gloria, para vir Carling Torres. Thank you, Tata, para família Torres completo. Thank you para su yuno, com su nieto, não, oh Deus. Thank you para su casa. Thank you, oh Deus, para a vontade de abrir sua vida. Thank you, oh Deus, para sangue, que ser derramado, fazer o calvário, que vem de sua direção, que de sua casa, Tata, para receber sanação, em nome de Cristo Jesus. Nós decretamos e declaramos, oh Deus, sanação. Riba a vida de Carling Torres. Tata, tu espírito de migrana, de dolor e cabeça, espírito diabético, tu espírito não farfeiro, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Tem que bailar que corpo aqui, o corpo funcionar, de espírito de verdade. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de verdade, se livre. Oh Dios de gloria, oh Dios, aumenta que den un acuerdo nos turta delante del trono, oh Dios, con nombre de Carling, para Espíritu de Cristo Jesús, te tenga cámara camino de tayo, oh Dios, como man ng riba, oh Dios, pe culpa que ser sana. Uraba santo robo sete. Thank you, Señor, oh Dios, por el momento que está sanación a tu lugar de vida Carling Torres. Jehová Rafa es Dios de sanación, te den su cámara camino de tayo. Posicionamos mesmo Deus. Posicionamos mesmo em situação, oh Deus, Tata, em nome de Cristo Jesus, para Carling receber sua sanação de mente aqui. Thank you, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, para sabedoria e conhecimento. Thank you, oh Deus, para perfeição de bo terreno. Thank you, oh Deus, para terreno do santo. Thank you, oh Deus, para sua casa purificar. Thank you, oh Deus, para cada plano de inimigo, cada coisa contadível, oh Deus, que pinta a direção de Carling a ser condenado em nome de Cristo Jesus. Não pode prevalecer. Nós atrapa, arriba, gente, mande a terra seco, em nome de Cristo Jesus. Ora, basanto, robo, soto. Em nome de Cristo Jesus, Carling, boyunan ta bendicionar, bukas ta bendicionar. Iti hindi ronti bo, Dios ta bo, ta anggal ng ronti bo. Pasori pa bo, paprotejabo. Awe e dia, chave, boting un dia, como experienciar el poder de Dios, el poder de oración de un acuerdo, el gloria de Dios. Kakumisa acaba ministrar de movida. Está ganando de una dimensión. Para llegar a cerca de Dios. Anto el enemigo te busca moda, pero un enemigo no. Un enemigo no. Dios su poder está arriba bo. Dios que para que tu quieto. Para que tu quieto. Tu me rustig, anto lagi ministrar yung vida. Sanabo limpi. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado ta Carling Aldemente, que en nombre de Cristo Jesús. Tato nos tabing con nuestro man Harold Molina. Hallelujah, gloria a Dios. Bendicionata Harold Molina de mente quitato Dios, Harold Molina bintu con nos tata. Panabo tu honor y gloria, oh Dios, pa Cristo nabo. Y bendicionado nombre, Señor, oh Dios. Bendiciona Harold Molina, ta, oh Dios, tata. El poder diabo tremendo de su vida. Torte c'è in su casa, in su vida matrimoniale, in vida su casa, e turco taronte c'è in nome di Yeshua Mashiach, oh Dios. Bendicionado, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, para poder. Thank you, oh Dios, para palabra. Thank you, oh Dios, para tu costiabo de mente que Harold Molina donde con nos Tata, gritando nabo, Señor, oh Dios, Tata. Thank you, oh Dios, nos torta de un acuerdo. Thank you, papi de Harold Molina. Thank you, Tata, por voluntad en su vida, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, por su casa, oh Dios, soy yo, oh Dios. Sure Molina, ng kutaruan ti Señor, oh Dios.
Bendicionata, oh Dios, de mente que tu conoce delante de trono, Tata, para recibir sabiduría y conocimiento más costeado en su vida, Señor, oh Dios. Tata, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, tanque para sabiduría y conocimiento, oh Dios, tu coste fino en su vida, Señor, oh Dios. Tanque para su llamada como evangelista, oh Dios, de tu día de nuevo, Señor, oh Dios. Tanque, oh Dios, para Señor, oh Dios, cana de perfección, para Señor, cana de camino, oh Dios, camino de propósito, e poi llegue nanam. Tanque, oh Dios, pequeño espiritual, oh Dios. Tanque, oh Dios, pesado, Dios, que tu dia tengo dobla, tu lengua tengo confesar, camino de llegó, Dios, te representa a Cristo, aleluya. Tanque tato, Dios, que de dia já 26 de agosto de 2025, jamais. Botar bendição na bocasta, bendição na boiante, bendição na cubribo de sangue de Messias completo, aleluia. Glória a Deus, botar bendição na. Aleluya, Harold, de día llave. Tiene duro, pues Dios tiene algo tremendo, pavo. Sí que vos perseverar en fe, aleluya, gloria a Dios. Tanque, Señor, oh Dios, tata para de mente que nuestro manjaira de caster, botei, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, yes. Bendicionada na área da casa de mente que está de 26 de agosto de 2025. Junto com o ser humano do ministério, me está bendicionado um acordo de oração. Tormenta, tata, pessoa minha área, compra tormenta, boa compaixão, boa graça. Boa misericórdia, tá de novo, Senhor, oh Deus, tanque, tata. Para el momento que, oh Dios, nere de Castro, tu conocimiento que trata, para bien ensalzado, nombre, nabo, tu honor y gloria, pues, tal vez Dios cabeza la luz, tal vez Dios te turtía de nuevo, tal vez Dios que no pide salud turtía, tal vez Dios tato que te ministra tortiche, oh Dios, de un sujeción completo, tal en el nombre de Cristo Jesús, tan que sabiduría y conocimiento, como donde área de Castro, Dios, de momento, junto con tu ser humano, en unidad de oración de un acuerdo, tata gritando nabo, Dios, nos tur de un acuerdo humano, la que nos llama Dios tanque para vivir en la área de Caster. Tanque tato Dios para vivir en la área de Caster, tanque para vivir Richard, tanque para su vida matrimonial, tanque oh Dios para su hijo, su nieto, tanque para vivir salud para su mamá, tanque oh Dios para tu de Caster, rontiche oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, tanque para vivir de Faisal también, aleluya, bendicionado botar en la área de Caster, me inte que tata como tu porta para Dios te ministrar tur dia dor di abo, de vida boca sa, de vida matrimonial, tur, pasó un besito espiritualidad, bom meste papio, bom meste tende de Dios, anto compreendeu que Deus está se trabalhando, anto tata tanto Deus para sabedoria e conhecimento, como tu na área de Castro, Deus tata em mente que tata, su casta bendicionar, tanto para tu sabedoria e conhecimento, profundidade, boa palavra, que ser ministrar tu dia em sua vida, Senhor, oh Deus, tata mistério do evangelho, oh Deus, é compaixão, que misericórdia, oh Deus, tu dia de novo, fresh refreshment, tu dia, tanto para su trabalho, tanto Deus pequia, oh Deus, completo do Espírito Santo, que te vai delante, tanto Dios que te cobrir com sua casta completa, cobrir body e sangue. Thank you, Dios, por prosperidade e êxito dentro do Senhor, com seu nieto, na comissão escola, oh Deus, tata, tu oração dentro do trabalho, dentro do trabalho. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, tata, cobrir de sangue completo, Senhor, oh Deus, canando de sombra. Thank you, tata, por espírito humildade, binária de Castor. Thank you, oh Deus, por tudo de Castor, não, oh Deus, tata, com o ronte, oh Deus, todo dia tenho dobla, tu lenga tenho confessar com bom Deus está em subida. Bendicionar, oh Deus, tá cada palavra profética que ser papiada em subida. Bendicionar, oh Deus, tá cada revelação, profundidade, boa palavra que ser ministrada em subida, oh Deus de glória. Tanto, oh Deus, que me estaré sua palavra, que me está compreendendo, atende diabo, Senhor, oh Deus. Tanto por relação íntima que tem com o Senhor, oh Deus, para ministrar todo dia de novo em subida. Aleluia. Gloria a Dios, bendicionado tanere de Castel. Tormenta di nuovo, tormenta, oh Dios, di nuovo, te bendicionado, bem matrimonio, te bendicionado, Richard, te bendicionado, pastor de casa, te bendicionado, Dios está ministrando de subir, oh Dios, pa, Dios al sene tempo apropiado, você ministério está tremendo, laga turcos na Dios, é trabalho de Deus, é trabalho de ender, em nome de Cristo Jesus, na era, pota bendicionado, bom mama te bendicionado, tu render onde bo, tá bendicionado, você bota para Deus. Bota para Dios, ato bota tormenta, tem oração com nós, de um acordo. Saca, tem algo tremendo. O Deus su promessa, não leu, não tem duro, aleluia. E cumpre cultura,
Cumplir con tu mandamento que estatuto no bíblico, aleluya. Gloria a Dios, tata, danke, Señor, oh Dios. Danke, tata, oh Dios, por nuestro hermano, tú de un acuerdo. Danke para Román Morera también, Morera de Castro, aleluya. Morera de Castro, Gudache de Castro, y Hengoloy. Alta quieta, viva de nuestra oración, pa' sombra. Antame ta Romano, anta de parte de culpa, aleluya. Tata, danke, oh Dios, para Morera, Gudache, Tengo lo camino nantai. Bendiciona nanta, Señor, oh Dios, tata de mente quitada. Thank you, oh Dios, tata pa pida. Thank you, Dios, pa nang pida. Thank you pa bida na yuna ng nieto ng Señor. Thank you pa nang kas. Thank you pa po Espiritu Santo de nang kas, de nang hogar de dia llave. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de esa unidad, de esa paz, de ese amor y gracia dentro de tata, pa po palabra da pipa, entonces sigue ministrado, oh Dios, camina, manda, no llega. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendiciona bota de mente aquí. Morela, Dachi, Santo Dios está bendicionado. Tenedor a Dios, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendiciona nos turta romana. E mente que tu mente con nuestra alza Dios su nombre. Nos turta alza Dios su nombre. No acuerdo, pasoma. Nos saco de Dios, está todo en turcos. Y ta Dios está en turcos. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionanos turta de mente que Señor, oh Dios, tata danki. Danki tata, oh Dios, por nuestro man Luis Wout. Bendicionata Luis Wout de mente que Señor, oh Dios, con Luis Wout también, Señor, oh Dios. Junto con nosotros, Señor, oh Dios, espiritualmente. Tata, en el nombre de Cristo Jesús, nos te llamamos, danki, oh Dios, con Luis Wout a comprender, tata, que estaba de prioridad, que estaba de fuente de verdad, que estaba de guía completo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tata, danki. Danke, tata, oh Dios, de momento que nos tú te llamas Dios, tata, danke para vida de Luis Wout. Danke para Doris Wout, danke para Chino Wout, danke para Angela Wout, danke para Papi Wout, danke para Fit Wout, danke para Ture Wout, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionamos a Luis de mente quitada de nuestra bondad como está. La palabra de Dios está prioridad como tiene turno. Tata, danke, oh Dios, tata, para unidad en su casa. Danke, oh Dios, para el matrimonio de ejecutores. Danke, oh Dios, para la palabra que mira people de la casa. Danke, oh Dios, para su humildad de la casa. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Sí que voy a ministrar de la vida. Sí que voy a ministrar libertad de la vida, Señor, oh Dios. Para voluntad, para continuar tu día de nuevo de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, que poder botín, que grande botar, Señor, oh Dios, por palabra, por ministrar entre día, oh Dios, así en el visto trabajo, que papi con oh Dios, este papi over de Cristo, dan que oh Dios, ta sabiduría y conocimiento que le encontrar de oh Dios, que le encontrar de oh Dios, cada paciente, oh Dios, gloria se ve algo nuevo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendicionar su camino, tú le fuerza y sabiduría, oh Dios, que por sí que curi de carrera, oh Dios, carrera que está fuerte, carrera que está candela, pero Dios está tan que Dios como viene con sabiduría y conocimiento, con un flam no poquime, con vista bendicionada, aleluya, gloria a Dios. Bendicionar, Doris Wout, Doris também tá. Danke, tato, como tu Luis, casaco, Doris Wout, Senhor, oh Deus. Como tu ministrador de Doris, tempita de Luis, todo dia de novo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, tata. Ave, oh Dios, un día tremendo. Ave, un día, Señor, oh Dios, hablo, vai nos todos delante. Oh, tata, por un toque especial. Ave, te digo, oh Dios, como palabra, oh Dios, lo está fuerte. Oh, palabra, oh Dios, lo te prometo, tata, danke, oh Dios, para que dia de Espírito Santo, de nos cada subida. Danke, oh Dios, para prosperidade e éxito. Onde conociego, oh Dios, na lo mire Cristo, que está vivo de nós, pero tato, oh Dios. Nos está gritando na tormenta, Senhor, oh Dios. Tata, oh Dios, para paz e amor de nossa geração completo, de nossa família completo, de nossa união com nossos netos, turco tarante nos, Senhor, oh Dios. Tata, danke, Senhor, oh Dios. Danke, oh Dios, que estava de Deus, que tem poder, que estava de Dios glorioso, que estava de Dios tata, oh Dios, que amo tanto con nós, que importa continuar, Senhor, oh Dios, pero seguimos ministrar, Senhor, oh Dios. Sé que vos ministrar, oh Dios, demos palabra, Señor, oh Dios. Sé que vos ministrar sabiduría y conocimiento, oh Dios. Camina, nos no por llegar, en si va a llegar, Señor, oh Dios. Camina, mandi, no por llegar, donde nos pide, en va a llegar, Señor, oh Dios. Trata de mente aquí.
E mente que, oh Dios, nos está gritando. E mente que estamos voluntad, Señor, oh Dios, tata, aleluya. Paz y amor y gracia dentro de tu tata. Oh Dios de gloria, nos también con nuestro man reina Petroche, aleluya. Dan quitato Dios para nuestro man reina Petroche de mente junto con nosotros delante del trono. Bendizionata Reina Petroche de mente que tate palabra de boca vida vivo en su vida. Algo nuevo casoso de oh Dios, tata en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Reina Petroche, tú conoces tata voluntad en su vida, Señor oh Dios. Pasombre la quis pavo, el la quis esa, Señor oh Dios, corre bien mente, tú conoces tata. Soy yo, no su ser querido, su caso completo de bendicionar, pasoma. Abolo vai delante, oh Dios, hace tu cosa, cambia tu cosa, oh Dios, tú lo cual no contigo ser. Contigo será así, oh Dios, hablo así en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Tanque para sabiduría y conocimiento de Reina Petroche su vida. Tata que también que saco te porta, oh Dios, para ministrar. Torte yo, Dios, de vida de Isaac, de vida de Asani, de turco taronte ya, Señor, oh Dios. Tanque para tu soy uno con su nieto, no con tu, Señor, oh Dios, tata que también tú conoces. Y Cristo nabo, Señor, con bombo está, Señor, oh Dios, y nos tiene unidad y un acuerdo. Cristo nabo, tata, tan quitado, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, papida de Reina Petroche. Thank you, Dios, para su unión de freitas. Thank you, Dios, para voluntad en su vida. Thank you, Dios, turcos de abo. De día chave de vida reina. Thank you, Dios, por Espíritu Santo, que te guíe de mente que tata. Tenga camino de rectitud. Tenga camino que está bendicionado. Bendicionado, oh Dios, de gloria de mente que tata. E palabra de boca mira, pipo llega, camina, mande, no por llega, que trece paz y armonía tremendo. Den casa de reina, den pide eco soyunan, den comunidad con un otro tremendo. Bendicionar reina Petroche, de mente que tata. O palabra Dios que trae un paz, o palabra Dios que está fuerte, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, tata de una reina fuerza, de una sabiduría, tata dan que oh Dios de transformación completo, tata de milagro que sostiene su vida, que oh Dios para turcos de abo, pedía ya oh Dios su casco, su una tour, ta cubrir que sangre de Cristo, dan que oh Dios para éxito y prosperidad en su lloro con su nieto, oh tata dan que oh Dios para cada prueba que te venga su vida, esa oh Dios que te abonanta, que te grita na você, esa hora grita bota rap, bota contestar, esa hora bate bota abrir, bendicionava força divina que bota dentro, bendicionata oh Deus, te cobrir boi de sangue, e não tu oh Deus, tu é generação completa da Freitas e Petroche, cobrir boi de sangue, tem caminho tremendo que te tem sombra de Todo-Poderoso. Oraba Santo Robo Seti, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, de mente que bendicionamos, tata. Bendicionamos, Señor, oh Dios, de mente que tata, con nos gritanabo. Con nos gritanabo, llamamos tan que paturcos, pase palabra de vaya a vivir a vivo. Es palabra de Dios, tata, tremendo. Tata, thank you, oh Dios, Carlín. Nos acabe hace oración paturcoso, boy. Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús está cerca de embocasta hoy, Carlín. No será esa pasanación de turcos, nada con nota de Dios, no puede prevalecer y bobo vida, Carlín. Den un acuerdo, nos lanta para hoy, tremendo. Manera vosada nos está, se tormenta. En nombre de Cristo Jesús, bota bendición a Carlín, aleluya. Tata, thank you, oh Dios. Thank you, tata, oh Dios, tata, por nos antianos, nos circosanos, nos bonarianos, nos arubianos, tur. Que también no landa, Señor, oh Dios, tata, thank you, oh Dios, por sabiduría y conocimiento. Cuando los tres de la nación aquí. Thank you, oh Dios, por Dios, por paz de armonía. Con los bindenan tu, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por los tres unidad de la raza que, oh Dios, tata. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionanos, turta de mente quitado, oh Dios. Tenga mente que tate poder diabo, Dios te va cada antiano nam. Tato Dios ten cada un casa antiano. Unda kunalo ta pero bo poder, bo gloria tur costiabo. En el nombre de Yeshua Mashiach nos también con nuestro man Mirna Brown. Aleluya. Gloria a Dios, tata thank you, Dios.
Thank you, Tato, Diyos, pabida di Mirna Brown, de mainti ko Mirna Brown na sergeyado el Espiritu Santo. Tata taun tu kunos, tata po somanos sa Mirna Brown tambe sa o Diyos, tato kutabo poder, kutabo gloria, kutabo Espiritu Santo, tati turmeinta. Tata peta de oración kunos turmeinto, Diyos, matende bostem. Tata thank you, Diyos, tata pe coração kubadone. Tata Espiritu, o Espiritu ng novo fresco, Diyos. Thank you, Diyos, perfecto kubaduna Mirna, de nombre de Cristo Jesus, Mirna de mainta ki. Tata thank you, Diyos, tabo palabra niyo. Thank you, Diyos, tabo poder niyo, per de nombre de Cristo Jesus. Mirna Brown, non te conoce, mainta ki, Señor, oh Dios, tata, déjanos tur grita de un acuerdo na Dios, tata, thank you, Dios, babida de Mirna Brown. Tata, thank you, Dios, sa subir, thank you, babida de Mystica Van Arnold, thank you, babida de Tanya Van Arnold, thank you pa ng yunang nieto ng, thank you pa generasyon kompleto, Van Arnold ku Brown, dengan nombre de Cristo Jesus, oh Dios de gloria. Tata, thank you, Diyos, kubalaga mirna sa kutete porta. Thank you, Diyos, kubalaga mirna compromde kutete porta. Kami ni Evangelio tingu 30. Ministrade en vida de mística. Ministrade en vida de Tanya. Ministrade en vida de tu nieto ng o Diyos. Tata, kunanta glorioso, Señor, Diyos. Kunang o Diyos, tin sabiduría y conocimiento por school habriki. Nanta bendisyonan. Thank you, Diyos, patrabaw ng nobo kabindi ng vida. Thank you, Diyos, tin turkos ko ng asi. Tin fruta ng spiritual. En el nombre de Cristo Jesús, de bendición de Abraham, kunanta tumaparticere en nombre de Cristo Jesús. Thank you pa sa nasyon de vida de Mirna. Thank you, Dios, kumina ser cubrir que sangre precioso, con de sangre de Mesías, oh Dios de gloria. Bendición a Mirna Bronta de 20 quitate palabra de boca vida pibu que guía su vida peque le un camino manden no llega por palabra poderosa Dios aleluya thank you Dios tabo gloria de gloria thank you Dios tabo poder unide bendición a Mirna Bronta de 20 quitate oh Dios cutur costa cana tempo voluntad cutur cosa continua tempo voluntad de obediencia de obediencia de presencia obediencia oh Dios na abo Dios suru dirán que te tobla el momento nandi su tristeza, su lágrima, nan turba tuma, Señor, oh Dios, y va a ministrar en el tiempo apropiado. Camino de sao, Dios, como está, en el nombre de Cristo Jesús, mirna, bota, bendición y sana. Aleluya. Permite Cristo su trabajo completo de la vida. Seguimos perseverando en fe, en tu como humano, en tu tormenta. Ten oración, aleluya. Gloria a Dios. Bendición a bota, mirna. Demente chiara va santo robo sete. Seguimos confiando en Todopoderoso. Seguimos confiando botamos confianza en Dios. Va sombra e inambo sanación también. E inambo salvación también. De nombre de Cristo Jesús. Vos salvación también de Paudi e jala da mandrechi de Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Mirna bota bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabanza a buen nombre. Gloria a Dios, Tata, danke. Danke, Tato, Dios, ma cada rumang ko no presentanda, cada rumang ko no sumerenda, pero po palabra da prioridad, po palabra de poder, po palabra da glorioso, po palabra Dios ta llegó, Dios camina manden tu llega, pero Tata, dentro de su nang conoce portada kita doon ng toque special. Doon ang toque special, oh Diyos, pa nang comprender kung importante ta padaring orasyon. Padaring orasyon de un espíritu de verdad junto, oh Diyos, tata, pa engrandecer tu su nombre, tata, nos tabing ko Stephen, Arsano America delante mo trono. Thank you, tato, Diyos, pa vida de Stephen de maintaki. Bendicionada vida de Stephen, de mente quitado, oh Dios, que Stephen, donde tu conoces, demos presencia, Señor, oh Dios, para engrandecer o nombre, nabo, tu honor y gloria, para Stephen sa, oh Dios, que estaba de Dios Todopoderoso, que estaba de Dios Alfa y Omega, que estaba de Dios, Ribotur, Dios Dam, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Stephen, donde tu conoces, no tu gritan al Dios, tata, thank you, oh Dios, para vida de Stephen. Thank you, Tato, Dios, para vida Stephen sa yunang su casa, su vida matrimonial, su casa sa yunang. Thank you, Dios, para voluntad, diabo, de su vida completo. Thank you, Dios, que Stephen na comprende, oh Dios, que estaba de Dios Todopoderoso, que estaba de Dios Alfa Omega, oh Dios, Tata, thank you, Dios, para mente que es sabiduría y conocimiento divino, tenga vida de Stephen, en el nombre de Cristo Jesús, Stephen, de mente que palabra de Dios, te que te na heran camino botan, ministrar de bocas, de vida, de vida boyunang, de vida
ser querido, de vida matrimonial, de un cubo llega, Señor, oh Dios de gloria. Thank you, oh Dios, por comunicación íntimo, oh Dios, como comienza de enviar Stephen, con Stephen Sao, Dios, con bom Dios, bota, con Stephen Sao, Dios, tu poder também diabo, com transformação, com salvação, tu gosta bem diabo, em nome de Cristo Jesus, Stephen, eu vou ter um dia bendicionar, um dia tremendo, que devo perseverar, tenha fé, para Deus por ministrar, devo virar uma sabedoria, mais conhecimento, em nome de Cristo Jesus, Stephen, por estar bendicionar, nós também com Rodney Gabriel. Glória a Deus, Tata, danke, oh Deus, para vir Rodney, de me aqui. Bendicionata rotti de mente quitato Dios con rotti tambe comprendedi tanto connotata po palabra capire vivo algo no poca succede e volontà di Dios con te subida Signore Dios tata danki oh Dios con te ministrando de momento che oh Dios con rotti comprende oh tata che importante tava con misa tormenta demo presenza tata babo vai su delante oh Dios do quilla su dia bebe un cammina mandando po llega Signore Dios peccando di cammino di perfezione i rotti non te con de mente con se gritta na thank you, Dios. Thank you, Tata Babi Rodney Gabriel. Thank you, Tata, oh Dios, con Rodney, pasiona, oh Dios, su ser querido, oh Dios, su casa, su trabajo. Thank you, oh Dios, para Deus lidrex, camino tayo, oh Dios, o Espíritu Santo aquí es completo y manifestado en todo lo cual lo contadivo. Señor, oh Dios, pase, oh Dios, pase cosas igual. Tengo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Rodney Gabriel, me interquivo, me bendicionar. La palabra de Dios te llega un camino de movida, camino, mandando por llegar y transformar tu cosa, haz tu cosa imposible, haz tu cosa, invisível, visível, oh, bendicionado, Rodney, com mais sabedoria e conhecimento, tormenta de novo de Deus de movida, em nome de Cristo Jesus, Rodney, bota bendicionadamente que, oh Deus, aleluia, glória a Deus, tá, nós também com 7 maduro, aleluia, tá, danke, oh Deus. Danke tato Dios paset ni maduro tambe de mente kita tonto conos de un acuerdo. Ministerio mita bendicionar tato Dios ku set di sao Señor Dios tata tambe sai poder ku tinde oração de un acuerdo tata ku set di tamba cosa a pidi petição oh Dios de oração e nos ta elevar su nombre oh Dios tata de un acuerdo. La que nos tu llama Dios tanque bebi di set ni oh Dios maduro. Tata danke oh Dios ku set ni maduro tambe sao oh Dios tata poder ku ta ministrar tor di oración de un acuerdo, oh Dios, thank you, oh Dios, para su ayuda, thank you, oh Dios, para su caso ser querido tú, thank you, oh Dios, para transformación, salvación que le recibió con Dios, thank you, oh Dios, para sanación de tu operación que le hace, oh Dios, que le recibió su sanación, oh Dios, de perfección de vida, bendición a esta, oh Dios, de sangre que se derramó en el Calvario, que vende en vida de set, oh Dios, tato, algo grande sucede, que tu testimonio vivo, para dejar donde que está ronte, oh Dios, tato, donde que llega, no lo miro que está set, no llega tu ende novo, un ende sanar completo del nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Tato tu conoce delante de vuestro trono para recibir más sabiduría, recibir más conocimiento, recibir más voluntad, diablo, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Sí que tú tienes fuerza, sí que tú tienes sabiduría, sí que tú tienes más conocimiento, oh Dios de gloria, pues esa, oh Dios, sanación también de Dios, esa, oh Dios, mande, no puede llegar camino, Dios te ministra, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, un día bendicionado a vosotros. Tremendo sétimo maduro, bendicionado tanto, Dios te ope más cosas nuevo, pavo. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Charo completo, recibir su sanación, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Oraba santo, ribia alabacete. Bendicionado tata de mente que cada oração elevada abo. Bendicionado ta oh Deus cada coração entregada abo. Bendicionado ta oh Deus cada que grita na oh Deus. Cada nome que ser mencionado em presença oh Deus tata batende. Cada que grita oh Deus va abre pe. Cada que bate oh Deus tata va abre pe. Cada que grita va contestar em nome de Cristo Jesus oh Deus. Com tem maneira abo de Deus tata oh Deus alfa e omega. Lo cual não como misa, oh Dios, tata, sin fin, sombra, tata, oh Dios, tata, mentes tanto, voluntad, tu ser cumplir, nada, tata, en nombre de Cristo, Jesús, bendicionar, el Dios que está, el Dios de Abraham, Isaac, y el Dios de Israel, el Dios de cielo santo, el Dios que trae salvación de nos vida, el Dios que muestra nos vida, el Dios que ascende un luz,
nos no porta de oscuridad, sende a luz de principio para nos pomira, para sombra saco nos tabini. Ante la vez la pensa ka bor su creación bin, na meste mira camino anta canando, e meste luz ko bin biba de nos. La sende luz, pero después esta sa, e meste el luz ko nos tin ku carga. Para nos llega en oscuridad en poco comprende, oscuridad en poco comprende, pues usted Dios te abra amistad que ya capa, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, oh Dios. Sí que voy a ministrar, Señor, oh Dios. Sí que voy a ministrar tormenta, sin que, oh Dios, para nos recibir más conocimiento, más sabiduría, tata, oh Dios, para sombra de Dios Todopoderoso. Y lo cual como comisario nos viene tremendo, aleluya. Oh, tata, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, tata, para nos cada rumano que está corso, tata, cada rumano que está corso, oh Dios, tata. Tata, oh Dios, que vai corso, com compreender, com não saco, não bine, Senhor, Deus, tata, para abrir porta, não. Abre porta ng oh Diyos pa ng payagan ng casa kinampek, Señor oh Diyos. Abre porta ng oh Diyos pa babalontas pa kontinua, Señor oh Diyos. Tato nos tabi ng kada kas. Kada kas ta aruba ng korsono bonero, oh Diyos, kung tonti mo di come. Kung tato kunotin mo di biba, Señor oh Diyos. Pero tata laka ng sakot yung Diyos. Laka ng sakot yung Diyos, tata ko pa bendisyonan. Laka ng sakot yung Diyos, kung nampin ko kasi orasyon na Diyos, Señor oh Diyos, tata. Pababo profeta, meskoko ta profeta nos vida. Pababo profeta ng vida también en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí que vos bendicionanos tormenta. Sí que vos donanos fuerza tormenta. Sí que vos guíanos tormenta, oh Dios, pa sombra tata, sin vos, ta con nos la hasi. Sin vos, tata, si abata con nos, ¿qué importa contra de nos? Tapos si tata nos ta grita na vos, Dios, tu abata con nos tur día. Tur día, Señor, oh Dios, bata con nos. Tur día, oh Dios, taba forma e culpa aquí. Taba forma no, Señor, oh Dios, para nos pabing tormenta, grita na vos, Señor, oh Dios. Tato, oh Dios, tanque, Señor, oh Dios. Tanque, Señor, oh Dios, para soma hasta ornos de falei ng di morto botón tu conos. Tato, oh Dios, aros hasta ornos de candela, flam no poquimanos. Paso botón tu conos. Tanque, tato, oh Dios, kubasia nos, recibe Espíritu Santo. Del bautismo, Señor, oh Dios, tata. El bautismo de Cristo Jesús. Recibe Espíritu Santo para nos pasa de candela. Sin el flampo quítanos. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Tata, nos también con nuestro man papi parcial de mente, que aleluya. Tanque, tata, oh Dios. Tanque, tata, oh Dios, por nuestro man papi parcial, Señor, oh Dios, que ser guiado del Espíritu Santo. Y ha venido con nosotros presencia, Señor, oh Dios, tata. Que ya adoremos Espíritu Santo, oh Dios, oh Tata, babinabo tu honor e glória, possamos próprio compreender, Senhor, oh Deus, Tata, tabo a prioridade do dia, tabo tenho mais delante, oh Deus, passo dia com sua decisão, dia neto na oh Tata, piso pita mestre cos, lo está tremendo, Senhor, anto bendicionar. Oh, glória a Deus, Senhor, oh Deus, e me quitado, oh Deus, nos tur de um acordo, grita na oh Tata, thank you, oh Deus. Danke, Tato, oh Dios, para mi papi parcial. Danke, Señor, oh Dios, para papi parcial, subir de mente, quitado con la voluntad de niente. Danke, oh Dios, tate, gloria del diavolo, da gloria di niente. Bendiciona, papi parcial, de mente, quitado, oh Dios, que palabra vira vivo, algo no pasó su te. Tato, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, papi, oh Dios, de mente, quitado, junto con nos, Tato, se va, tanque, oh Dios, papi, papi, no estoy de acuerdo. Tanque per di papi. Tanque per proprio se io non su nieto non to Dio, tanque per famiglia parcial completo. Tanque oh Dios, pasture sono con conosce crisi de famiglia parcial per torco papi te porta e evangelio con di tormenti che te recebi. Te passa tot di che oh Dios y llega. Llega te camina palabra Dios. Tengo llega y tu rodea tengo tobra tu lenga tengo confesar. Manera mi tamire que mi rumano tur papi te pide un oración pa suspira nang di pia. Te stai fuori dolor. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, la que nos sostiene nuestro man papi. En oración de espíritu nang di pia, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Tan quitado, oh Dios, de mente que den unidad, de poder de unidad de espíritu. Nos te grita na voz, Señor, oh Dios, el sangre de Cristo, por el Calvario.
peca den casa de papi kutei kaba. Tata pa papi receber sanação. Nós está decretar e declarar sanação. Riba bila di papi, oh Dios, de me inta que tata, su órgano natur funcionar em perfeição. Tur coste papi funcionar em perfeição. Em nome de Cristo Jesus, é dolor de pia, tinko Bible, é pia, não tinko cana. Cana, oh Dios, tata, de uma voluntade. Thank you, Dios, camina papi, tata, terreno santo. Recebimos a nação de meinta que miro malanto de acordo. Recebimos a nação de meinta que papi. E eu vou Rafa a posicionar de movida acabou aqui. Maneira tu lieteia aí não. Escrita na Deus, tanque para a nação de bopia. Botin zeta hunteriba bopia papi. Hunteriba bopia tene bopia então grita na Deus, tanque para a nação de fé. Passou me tem custoso de. E tem custoso de em nome de Cristo Jesus, de meinta aqui. É mente que te vontade de Deus está continua nada na rende. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, ministra. Ministra, ó Deus, de momento que está em casa de papi. Ministra, ó Deus, está do caminho com Cristo Jesus a cana. Do caminho com Cristo Jesus a cana. Tu ainda recebi essa nação. Ciego na mira, lam na comissa cana. Ora que Cristo cana, chega na bocas. Recebi essa nação, aleluia, dor de fé, aleluia. Em nome de Cristo Jesus, que sangue. Kasi derramar iba direksyon di bokas papi. Den trachten na inanang. Algo tremendo ta soso de papi. Gloria na Dios. Bendicionabo ta papi. Bo yun ta bendicionabo. Bokas ta bendicionabo. Bo nieto ta bendicionabo. E sangara purificar completo. Recebimos a nação. Uraba santa, raba santo, robo soto. Dios sa posisyonar sa mes inang origi. Jesus ay na bukas. Recebia papi. Hallelujah. Tu plan de inimigo, tu palavra, tu cosco que vem de direção de vida. Pide por uma bonita, não você que nem foi parcial. Bukas em nome de Cristo Jesus. Terra seco, nós temos a escritura. Isaías 54, versículo 17. Com nada com bem riba bo. Tu plan de inimigo que bem não prevalecer. Não ser condenado. Sangue de Cristo ser declarado. Bota sana, papi. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tato, danke, Senhor. Danke, Tato, Deus. Você me inte que Tato, que nós todos de acordo, sostener outro, Tato, de acordo, poder. Algo tremendo sucede no caso que nós chamamos, papi. É uma Deus danke. Botim bozeta. Então, bozeta, que tu bocona, maninha, mabisa hoje, então. Receber essa nação de Deus. Amém? Nós de acordo, então, terreno limpo, então, canal puro. Amém? Glória a Deus. Tata, danke, oh Deus. Danke por nosso irmão Giovanni Valentin, Senhor, oh Deus. Danke, Tato, que Giovanni Valentin é vindo conosco, de mente que Tato, oh Deus, para a vontade continuar de subida, de dia já é completo e de subida. Paso matate sa, oh Dios, solución turcosta bindiabo. Giovanni Valentin sa, Señor, oh Dios, kutaba de Dios, todo poderoso, turcos, oh Dios, ta di abo, ten subida, pues la kispa abo. Tata ne mainte que te grita na, oh Dios, tata, babo posicionar den turcos, kutaronte je, venga en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Tanki tata, oh Dios, con Giovanni Valentin, abionto con nos, que nos tur grita. Danke, Tato, Dios de unidad. Danke para Giovanni Valentino, Dios. Danke para su vida su ser querido, su casa nova de flip. Danke para sabedoria, conhecimento e oportunidade. Danke para de mente que Tato, Dios, nós está treze delante do trono, Deus, de acordo toda situação jurídico. Que te busca modo a estanca. De caminho com a estanca, de caminho de Giovanni. Tanto que tu busca modo de três, com o inimigo que tenta de não. Que busca modo de quitar sua paz, quitar sua tranquilidade em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Tanto tato Deus que vamos botar mão riba e financian, anto que riba e situação jurídico. Riba de Giovanni Valentin, Senhor, oh Deus. Danke, Tata, bo palavra ko ba constanturo, Dios, de caminho, Senhor, oh Dios. Tato ko lo posicionado em verdade, oh Dios, e verdade lo sia livre. Danke, oh Dios, ko da vontade niente per Giovanni Valentin, Tata, a entregar per un petição, oh Dios, para nós tur
Oh Dios, nos turo, Dios, tata turpampel, turcos kutabin, en su dirección, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tata. Abre porta não para ter paz. Tata pedir comportamento paz dentro do corpo, Senhor, oh Deus, dentro sua vida. Tata boa palavra para o Deus, para comunicar, oh Deus. Tem instrumento, oh Deus, para ter sabedoria, para ter sua paz e tranquilidade, Senhor, oh Deus. Pe caminho que ta cane, caminho que ta cure, Senhor, oh Deus, o caso novo de costa novo de conflito. Danke pe kas novo ko baduni. Danke pe vida novo ko lodi. Danke o Dios pa tudo lo qual kuta di ku nota dibo ku bota quitando fez su caminda. Pa purificar templo, pa costan di abo soso de Deus subida. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Danke, Señor, oh Dios. Vos palabras se menciona de un acuerdo, Señor, oh Dios, na bomeso, Dios, tata, pues, tabota e bocauder, tabota su rentmese, tabota atender turpampel. Turcosta bin dembomang, e dunia sabedoria, conhecimento com, e tenho handlang, e turcos, e tenho pai suru dia resanabo. Assim, oração riba bomeso, então, para Deus compreender. Passo mesmo inte que tu me inte de comunhão junto, então, nós estamos juntos, então, para me seguir inteiro dia, mas Deus tanque, passo lo cual como mira, lo cual como comprender, Dios soluciona acaba. En el nombre de Cristo Jesús, bota bendicionar. Giovanni, le mente que aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Tenedor, Roman. Aleluya, tato se amamos. Thank you, Señor, oh Dios, para sudela nar. Thank you, tato, Dios, sudela nar, tamendo con nos de mente aquí. Tata kabinunto, Señor, oh Dios, para recibir, oh Dios, para recibir costas ng diabo. Tata pataunto con nos, oh Dios, oh tata, de mente que tata para pataunto con nos, Señor, oh Dios, tata para somesar, oh Dios, é poder que tem um acordo, é poder, oh Dios, que tem de uma vontade, é poder, oh Dios, tata, ora bocana, deva caminho, oh Dios, é caminho do Espírito de verdade, algo tem que suceder. Bendicionata se dela na de Amsterdam, caminho da tata, oh Dios, que quispava de mente, que tata para receber uma palavra encorajamento e motivamento de sua casa, em nome de Cristo Jesus, nós todos, oh Deus, de um acordo, lá que nos grita na Deus, tata, thank you, Senhor, oh Deus. Thank you, Tato, Dios, pabidisyo dela. Thank you, Tato, Dios, pabidisyo dela, Dios, dela, pabidisyo Remy. Thank you, pabidisyo, Dios, thank you, padangkas, thank you, voluntad ng vida. Thank you, Espíritu de Dios, kabira, pibito, ministrar, de pabidisyo dela. Thank you, Dios, dela, comprende, oh Dios, de un acuerdo con su romanan tour, algo tinko sucede. Bendición na su dela, narta de mente, kita de palabra de bocabira, pibo, Dios, tada en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Date palavra de boca vida vivo de subir a mente que la nos turquita tata. Thank you, Dios, para pedir su dela. Un día más. A sombra su dela nar. Jeremy, Sam Tour. Tabo volta, ta e voluntad de Dios. Su dela abota para panang, pa Dios ministra tor di abo de ng vida. Thank you, tata o Dios, kung basinha su dela te porta. Te tabintur mente para receber é bom notícia. É bom notícia, tenho passa vida, bom notícia de me dizer Jeremy, anto de me dizer Sam. Tata, do nosso dela sabedoria e conhecimento para papo over de oração, papo over de boa palavra, tem o caso todo dia, para o caso começa a purificar, para o caso tá tremendo, para o caso vir terreno, é terreno santo, oh Deus, te glória, tata danke, la oração que bate turcoso, oh Deus, conta dia, você capa for quebra, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, danke, danke, so dela, onde conosco, lá de botrão de mente aqui, tata, boa vontade, continuar, oh Deus, mais e mais, del turcoso, tata, sabedoria e conhecimento, profundidade, abo. Tá de momento que o Deus, por glória, por rei turcoso, o Deus tem su casa, o Espírito Santo, posicionando, que é o Deus, que é de um caminho tremendo, que é de um caminho mande não por llegar, e não se bota llegar, Deus, e não bota llegar, então ministrar em sua vida, em nome de Cristo Jesus. Da vontade de new gente, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Bota bendicionar. Sudela. Aleluya. Gloria a Dios. Sudela bota bendicionar. Bocasi boyunan tur. En el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Giovanni Valentin. Queda com o rádio, acendeu o telefone, acendeu o laptop, tem dembocas, be oração aqui. Zona dembocas. Laga é oração que da zona dembocas, Giovanni. Não paguei. Lagi que da zona dembocas, pe palavra de Deus, limpia, bocas, limpe.
Limpia bocas, limpia, paso no está carne ko sanga, bom po limpia bocas, Dios tinko limpia bocas. Paso me eta spiritual costa. Tur kabiba pro me ko denang, bon sata que nanta awel, botin ko laga palabra de Dios turmenta, purifica bocas. Paso mas Dios ta mira bon necesidad, Dios ta comprende. Todo lo cual ko tinko sosa de la movida. Basta vos somete bo mes. Somete bo mes de binden grupo oración tur dia, anto laga Dios hace trabajo. Amen. Paso Dios sa kiko abo que papasa. Como un potre de oración, como un papie, es sisa. Anto esta se trabajo pabo. Amen. Buwari ko nada. Dios la oración toca de bocas. Toca de bocas. Aleluya. Alaba santo robo sete. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionamos a mi hermano Giovanni. Aleluya. Dato nos también con Adrián Bernardino delante del trono. Tanki, Señor, oh Dios, Madre verdaderamente quitado, oh Dios, junto con nosotros, voluntad, Señor, oh Dios. Bendicionata, Adrián Bernardina, de mente quitado, oh Dios, también, Señor, oh Dios, tata, tempo presencia, oh Dios, tata, la voz Espíritu Santo, que ser ministrado de nosotros, oh Dios, si algún camino manden llega y ministrar en su vida. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, ta voluntad tremendo. Gloria a Dios, tata, tu palabra. Bendicionado, oh Dios, tata, tu palabra tremendo. O palabra ta minta ta bendiciona, o palabra ta santo, o palabra ta turcos, aleluya, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionamos ta, Señor, oh Dios, tata de palabra de boca vida vivo, de envidia, con nuestro grito na Dios, tata tanki papida di Adrián Bernardino. Danke po voluntad den su día, chave. Danke pe palabra kabila people den su vida. Danke, oh Dios, tur costa diabo, nada riende. Bendicionamos, ta, Señor, oh Dios, tata, en el nombre de Cristo Jesús. El palabra, oh Dios, turmenta que está ministrando en su vida. El palabra, oh Dios, que llega un camino, manden no llega. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, a la paz, a la paz, a la base, vos santo nombre, Señor, oh Dios, que rumanqui, cada adoración que toca, cada oración que canta, cada cosa que hace, oh Dios, está voluntad, una voluntad en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Sigue por ministrar, Señor. Sigue por ministrar, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ta palabra, ta voluntad. Una nada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. La que poder ministrar en el nombre de Cristo, en vida de Adrián Bernardina. Aleluya. Mi hermana, nos turta bendiciona. Bendiciona, ministerio, mitad bendiciona. Ta, ante mi hermana también, antura. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Láganos, hermana, láganos adoración ante completo. Nos adoración ante completo, nos oración ante limpia, ante nuestra completo el mandamento nan, el estatuto nan. Amén. Para nós também ta sembra na el debido tiempo. Amén. No olvida que el reino de Dios tem que sembrar dentro, anto el ministerio também tem que sembrar dentro. Amén. Dios bota nos tormenta con oración, pero para Dios no está atrás. Amén. Dios me está sorry para turcos. Pero no olvides que tengo que sembrar en el reino. Entonces, sostener el ministerio. Amén. Gloria a Dios. Pasó Mateo. Opicos tengo bayasi. Otra hay nos tiene plan, nos casiyencos, pero que veste siembra pa costan continua. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo Dios está. Aleluya. Gloria a Dios. Tata bendicionado rendo su financiación. Bendicionado rendo su entrada con la salida de tiempo man. Bendiciona cada oración elevada en nombre de Cristo Jesús, tata. Cuabo tabo gloria lo manifestando, nada de gente. Pero tata, abo de Dios Todopoderoso. Tabo de Dios que te cambia de cosas. La gata nunca tinta caught coming. Ato nunca enemigo no podría. Pues tu camino, tu sección espiritual no está cerrada. Tu puerta está cerrada. Eso no Dios abre, nunca más posera. Que mendi el like financiero seré. Complica mandamento que estatuto na maneira Deus está pisa.
Pabota bendicionar. Amén. Bíblico turcosta, nada diende. Amén. Aleluya, gloria a Dios, tata bendiciona. Bendiciona, Arabasanto, robo, rebeseteria, Arabasanto. Oh Dios, di gloria de mente quitarnos domingo nosso manhibot capela, aleluya. Tata, thank you, Dios, para de mente que 26 de agosto 2025, Señor, oh Dios. Tata, oh Dios, te amaste, tata, oh Dios, de glória, oh Espírito Santo, gagueia. Hibot capela também, kusako, kutabota prioridade dia. Kutabota Dios, kutao tato, kutingo vai dilante, kutakos que timon tene. Tato, oh Dios, para navegar, oh Dios, que ya adore o Espírito Santo llega caminho da voluntade, continua, llega caminho do curso de água, continua. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendiciona a botar, Senhor, oh Deus, de mente aqui. Kuhibot capela binto com nós, tata, para engrandecer o nome. Na futuro no de glória. É palavra de boca vira, pibo, Deus tem subida, Senhor, oh Deus, tá com nós, tudo, Deus. Tanque tato, Deus, para vir de capelo. Tanque tato, Deus, para vontade tem subida. Tanque para vir seu nang, seu neto, nang, oh Deus, o ser que seu ministério, sua casa, o Espírito Santo tem sua casa, oh Deus, que Espírito obediência tem subida. Bendicionar tá, oh Deus, tu caminho que tá cana, tu caminho que tá chega. Tá bendição, tá para cada companhia. Tanque, oh Deus, conta nada de gente, oh Deus, tá boa vontade, tá transformar. Tanque, oh Deus, se costa um diabo, tá tremendo de subida. Tanque, oh Deus, se para sabedoria e conhecimento que te encontrar, turma ainda de vida. De subida. Com a boa vontade. Com a vontade, não é em nome de Cristo Jesus, tá seguir boguiê. Seguir boguiê, Senhor, oh Deus, o Espírito Santo guiê. Depois chega caminho da boca, petá, Senhor, oh Deus. Tata um papo espírito livre do limpi, em nome de Cristo Jesus, tata de mente aqui, junto conosco diante do trono, para receber revelação na profundidade da palavra, que tenho que ser revelado em sua vida, para conhecermos mais de cerca do nome de Cristo Jesus, oh Deus. Bota bendicionar, Ibo, de dia já, aleluia. Kumana mania mabisawurato na yun. Mito disbisyon biya mas, corda bom romana, e ministerio, nós tabutacos biapa ante atividade que nós tabutacos biapa ta dor que romana ta sembra, nós ta conhecendo que ta sembra, buta nantur junto, ante nós tabuta atividade. Amém. Corda bom romana, Bíblia ta pensa que o ministério que o reino de Deus, mês de sembra de jeta, amém. Mês de sembra, então, para a glória de Deus para manifestar, amém? Para o inimigo não poderia entrar de nenhum caminho. Amém? Sembra de reino, então, sostener o ministério. De duas coisas, amém? Que mende, para nós não está caindo chiqui de nada. Nós podemos estar fazendo oração, tendo oração todo dia, fazendo oração todo dia, pero todos nós estamos buraco abrir que o inimigo pode vir de nada. Pabili nana de nos kolang to busca modo de dentro de nos finanças tropa nos posoma nos nota sembra, amém? Daga tu recosta na ordem anto coisa mais tremendo para nós tá bendicionar compre com um bom, amém? Glória a Deus, tremendo nos está romano, aleluia. Glória a Deus, romano, obi bendição. So manhã nos está bendicionando, nos que por romano também está bendicionando, amém? Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, oh Dios, date mente que está tremendo. Thank you, oh Dios, para cada que está te, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para cada que te sostener, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para cada que te junto con nosotros, tortillas, Señor, oh Dios, tanto que te recibimos gloria, que te recibimos sabiduría y conocimiento, que te cumple, oh Dios, como voluntad en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionamos, tata, en tormenta, Señor, oh Dios, tanto que te va dando fuerza, que te va dando espíritu de salud, que te va dando, oh Dios, que te va dando luz, que te va dando turcos, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar sabiduría y conocimiento, Señor, oh Dios. Thank you, tata. Thank you por nos cada Señor, oh Dios, que recibe esa nación de mente aquí.
Danke por nos cada Senhor, a receber palavra de podermente aqui. Danke, oh Deus, nos cada Senhor, oh Deus, cabinabo tu honor e glória em grande seu nome, Senhor, oh Deus. Tata pasoma tabota tonho de turcos, tabota tonho de edia. Tabota taba cria cielo e terra. Oh Deus, sim bota com nos lahasi. Tata dengan nome de Cristo Jesus, boa sabedoria está completo, boa sabedoria está, boa conhecimento está completo, Senhor, oh Deus. Pastor matava dona três turcos novo, taba cambia turcos, oh Deus, Tata, oh, de nome de Cristo Jesus, oh Deus. Ministrar de nos pareja, de nos casar. Danke tato, oh Deus, para nos casar, Senhor, oh Deus. Nos casar, tu, Senhor, oh Deus, tata, boa palavra que chega no momento, Senhor, oh Deus, que é cambio, que é toque especial em cada sua vida. Danke, tata. Danke, tata, que tu rende te recebeu, oh Deus, maneira a bisa. Den o tempo apropriado, a vontade de ser continuar tormenta. Aleluia. Oro bosonto robosia talabasata. O tanto robosia tarabasoto. Danke por nos trabalho, Senhor, oh Deus. Cada que tem que vai no trabalho, Senhor, oh Deus, chega fresh, anto limpo, anto duche. Chega, oh Deus, tata, espírito tremendo. Chega, oh Deus, para tu rende que tu nos trabalho, mira no, Senhor, oh Deus, tata. E mira que tem paz. Oh, tata, que não tem gana, tinha paz. E é amor e é graça que te riba nós. Danke, tata, oh Deus, tata, que te sina, bolusta sende em cada vida, cada caminho, cada gente, Senhor, oh Deus, tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, danke pelos que te sendo onde que nos llega. Oh, bendicionado está, Senhor. Bendicionado está, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Bendicionado está, tata, tormenta, sinigi junto, Senhor, oh Deus, tata. Tenha palavra que está vivo, a palavra que está de abomes, que está abomes de palavra, contém riba, oh Deus, de glória, aleluia. Sigue vou ministrar, Senhor. Sigue vou ministrar, oh Deus. Pape na Dios, hermano. Nos llega el momento ahora que den pape na Dios. Gritan a Dios por necesidad. Gritan a Dios lo cual como que para Dios así. Lo cual como que para Dios, papi, pasoma, no está de un acuerdo de oración. Papi na Dios. Papi na Dios, mi hermano, estima, aleluya. Dios que tiene bostem. Dios que tiene bostem ni mente aqui. Agora que a relação está íntima com Deus. Nós todos de acordo. Papi na Dios, para Dios tendemos, papi. Laga Espírito Santo guiaba de mente aqui. Ele guiaba inteiro hora acaba. Agora que batingo tende de Deus. E papi na Deus. Tá de bostelta e papi na Deus. Deus que tende bostem. Deus que tende bostem, papi, bonecidade. Yama Dios danki bo sa nasyon ko ba recibida mente aqui. Yama Dios danki ba bidi bo yun ang bidi bo niya to ng bidi turendo ko taronti bo. Kaya bo yama Dios danki pa turkos. Pose voluntad de Dios nta dibo, nta dinos yung. Pero kaya bo yama Dios danki. Kaya bo yama Dios danki, oh Dios, be forza kalanabo. E guia espiritual de turmenta. Kaya bo yama Dios danki. Aleluya. Que te voy a amar Dios, danke, tata, oh Dios, que te voy a amar Dios, danke, Dios, que tenemos tem. Que te voy a amar Dios, danke, paturcos, tata, danke. Danke, paturcos, Señor, oh Dios. Danke, pa cada mainto, oh Dios, como talantami, Señor, oh Dios. Danke, tata, oh Dios, tata, conta nada de mi mes, turcos de abo. Tú lo cual como comienza de mi vida, danke, Señor, oh Dios, como la mi vida. E gente comitaki, Senhor, oh Deus. Tata pasoma tata, oh Deus, é privilégio. É privilégio, oh Deus, tá de abo, Senhor, oh Deus. Oh, aleluia, Senhor, oh Deus. Oh, sim, Senhor, oh Deus, tata, danke. Danke, oh Deus, como apresentava o mês tremendo de mente aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, seguimos papo, Senhor, oh Deus. Seguimos papo de nos vida, Senhor, oh Deus. Seguimos ministrar, oh Deus, camina mandando un llega, bocita llega, Señor. Ora basanto robo seteria la basoto. Ara basanto robo sontoria la basato, Dios, aleluya. Gloria, aleluya.
Sigue papia, Señor, oh Dios. Papia, Señor, oh Dios, nos corazón ta angelanabo. Nos corazón ta angelanabo, Dios, de mente aquí. Sigue bo ministra. Ministra, Señor, oh Dios, de nos vida. Ministra de nos situación, Señor, oh Dios. Ministra camina mande num llega, Señor, oh Dios. Tata nos atrese, stat groningen delante do trono. Bendicionate stat groningen, Señor, oh Dios, tata camino, oh Dios, tata tin hopentiano te vive tambe, Señor, oh Dios. Tata nos tin hopirumang, Señor, oh Dios, tú eres uno que te di groningen, oh Dios. Tato Dios, tú eres un di groningen, Señor, oh Dios, kabira nonchalant, kun tabini me intamat, pero nos te mira nang, tato, pero nos está sosteniendo oración, Señor, oh Dios. Pues el carrito está fácil, el carrito está fuerte, Señor, oh Dios, pero thank you, oh Dios, para vida Maralfa. Thank you, oh Dios, para vida de Gilbert. Thank you, oh Dios, para familia Cecilia, que estamos tan monte en tour. Thank you, oh Dios, para vida de Shandel también a Groningen. Thank you, oh Dios, tato, para vida de Ench también a Groningen, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Bendicionan ang tabo, poder, oh Dios, por gloria. Turcos diabo, Señor, oh Dios, de mente que, Señor, oh Dios, que tabo palabra, oh Dios, turcos diabo, Dios, que está fuerte de mente que, paturende por recibir lo cual lang kutatibo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Sigue ministrar, Señor, oh Dios. Sigue ministrar en Groningen, Señor, oh Dios. Date la Espíritu Santo. La Espíritu Santo posicionado en cada casa. En cada actividad. En cada cosa, oh Dios, espiritual que tengo suceder en Groningen. Panansa, oh Dios, con nuestro rumán bendicionar. Con nosotros, oh Dios, estamos poder glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Ministra, oh Dios, por poder, por palabra. Que está glorioso, que está grande en vida de cada uno. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Tata, nos también con nuestro hermano también. De Amsterdam, Señor, oh Dios. La que Espíritu, thank you, oh Dios, por Espíritu Santo, que te mueve diariamente de Amsterdam, Señor, oh Dios. Femente, Señor, oh Dios, tú nuestro hermano que te vive de Amsterdam. Tata, con un pan de cada día, te bindemos presencia. Te bindemos presencia, Señor, oh Dios, engrandecemos nombre, prometo turcos, y nada, tu honor y gloria, prometo turcos, que tengo continuidad en la vida diariamente. Tanque, Tato, oh Dios, Tata, para llenura de Espíritu Santo y tormenta, de sabiduría y conocimiento de cada uno de vive de Amsterdam, su vida. Tata, damos voluntad de niente, y damos gloria de niente, pero Tata, bendicionan cada uno. Bendicionan con sabiduría y conocimiento, Dios, por palabra, vida, vivo más y más de la vida. Oh, Tato, oh Dios, vamos, gloria, por seguir ministrar de Amsterdam. Para turcos diabos, soso de Amsterdam, Señor, oh Dios, manera abo que, nada manera nos que, pero abo voluntad continua. Aleluya, gloria a Dios. Bendicionanos turta, oh Dios, aleluya. Han quitado, oh Dios, para nos turta bendicionar de día llave. El día llave, oh Dios, un día, Señor, oh Dios, que te abo. Que te abo, Señor, oh Dios, tata, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios, tata, tabo voluntad completo. Sabiduría y conocimiento de mente que papena Dios, hermano. Hace oración de bocas. Hace oración camino de botay. Hace oración camino de botay. Pasoma, nos turta junto que tú vayas. Nos turta junto que tú vayas. Hace oración, hermano. Hace oración. Papena Dios. Papena Dios, para Dios tende vos anstem. Papena Dios. Papena Dios. Papena Dios. Pasoma, taboso de bocas. Taboso de comunión con Dios. Papena Dios. Dios que wak. Dios que trainbo. Dios que tende vos tem. Dios que tiene comunión íntimo con abo, papena Dios, hermano. Papena Dios, para Dios, para recibir lo cual que Dios te paba en día ya. Ahora va santo, robo, sete, aleluya. Aleluya. Aleluya, oh Dios, tata, thank you, oh Dios, tata. No está de Dios. Es un que conoce Dios, te escúchanos. Es un que nota de Dios, no te escúchanos. Y así nos conoce espíritu y verdad que te vive de nos. Oraba santo, robo, sete, revería, alaba santo. Papena Dios, hermano, papena Dios, papena Dios, papena Dios, por Dios, tende vos tem, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Pues bendición a Dios.
Tata dia Yahweh nos llamamos tanquipe. Tanquipe dia Yahweh, Señor, oh Dios, que tratamos voluntad completo. Tanque, oh Dios, con nosotros trabajar juntos, Señor, oh Dios, de un acuerdo de oración. De un acuerdo de oración, Señor, oh Dios, maneira tu dia, Señor, oh Dios, nos está vindo delante. Tur dia, Señor, nos está vindo delante e grita nabo, Señor, oh Dios. Tata, tur dia nos está vindo de unidade, um acordo, Senhor, de uma comunhão com Abo, Senhor, oh Deus, para a oração não, para ser elevar e chegar na Abo, Senhor, oh Deus, para somos nós tava forma é corpo aqui. É corpo que te libertar, Senhor, oh Deus, pero Deus, Tata, tanque pedia de ave completo de cada um que vai no trabalho, cada um que vai na escola, cada um que está na coisa, não que vai doctor que te constata, vai dilante tur. Babai prometo tu, Senhor, oh Deus, baba vontade continuar, oh Deus de glória. Tata sigue bo ministrar, oh Deus, baba palavra da prioridade completo. Tata nos cada um é zelo tur dia, Senhor, oh Deus, para estar tempo presença, tempo palavra. Tata não larga nos quita fora de boa presença, larga nos quita de boa presença. Tata é não tá fácil, pero Tata nós está pedindo de um acordo, de um conjuntamente, Tata, para nos quedar de boa presença, para nos quedar com boa paz, para nos quedar com a harmonia de abo, Tata, para de nos cast em paz. Para tudo o qual que ser ministradamente que manter a paz de nos cast. Quando de abo, Senhor, oh Deus, para sua tabate, Jehová Shalom, é Deus de Shalom. Quando traz paz de nos cas. Thank you, oh Deus, pelo nome original que nos usa. Quando Yeshua a Mashiach. A palavra, Senhor, oh Deus, que lo ministra e posso já. Quando Yeshua mesmo. Oh Deus de glória. Maneira para escrever. Dem book de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 de 2. Vamos a comer, hermano. Jeremias, capítulo 29, versículo. Amén es na 10, amén. Que palavra de Deus te pisa. Vito começaria essa fé na 10. Pasombra, assim na Senhor te pisa. Depois que 70 anos guardo cumprir na Babilônia, lo me vista voz e cumpri com mi bom palavra na Paco Boso, Patrícia Boso, back na lugar aqui. De tudo recostam que nos passa de nos vida. E pita que nos pipa, promete que nos conhece Deus. Deus alaga nos passa de recosta para agora que nos viva de sua presença. Tormenta, não tá tempo mais para nos recordar o passado e lá que passado vini back of 13 passado back. Você tá bisa na Jesus, passou uma missa e planang kumiting paboso. Esa, Deus a conhecer nos promete que nos binabalik nos mama, porque Jeremias 1 versículo 5. Esa nos plan de princípio. Anto su plano pada calamidad mas ito bisa dice esa nos plan pasombra misa e plano kumitim paboso. Senhor te declara plan ng di paz. Plan ng panos biba din paz. Den harmonia tremendo. Den prosperidade e éxito, pero no den calamidad mas. Nós não porrala é passado bem com nebek e não po vai de passado bek. Agora que mane Pablo de Bestos tem que wak pa dilante. Ayer passa acaba. Ayer é passado. Tadera. Não dá tempo para calamidade mas agora que dá tempo para vai de glória para glória. Anto boso los clama nami. Ibinghasi oração nami. Escuta nami voz, sei, não estás tormenta, não estás clama, tormenta na Deus. Passou o tempo e calamidade para acaba. Tem oração, nos clama, tormenta. Para nós ter a vida de paz, a vida de prosperidade, a vida de êxito.
Na justeste bisa, boso lo buscami e anhami. E ora boso anhami, eter boso kuboso ras. Nos tas clama tormenta busca Dios e nos ta hanha Dios. Nos hanha Dios. É la forma culpa. Nos turbinhão de unidade maneira que é passado nos adere. É calamidade tura passa. É tempo de 70 em Babilônia. Tura passa. A hora que nos atende na sistema. Sistema de sumo sacerdote principal contra Jesus. Catrece nos junto e forma é culpa que é também busca. Glória a Deus, Senhor. Essa bisa e das quatro e ele laga no Senhor. E lo mi laga boso hanyami. Senhor te declara e lo mi trece boso pec forte cautiverio. Nossa grita na je. Ele laga no Senhor e ele saca nos. Aleluia. Glória a Deus. Ele saca nos. É questão que também de nos mente contra de Deus. É questão espiritual que te trova nos de cana. Ela saca nos feitur com, ela bota nos de acordo. Acordo para nos proclamar turmente de oração é mestra bisa. Antes de bisa de buque lamentação capítulo 20, capítulo lamentação, buque lamentação esta bisa. O tormento, sua misericórdia, com sua compaixão, está novo. Então, nos exclama de sua presença, tur costa novo. Não tempo para calamidade mais. Boa oração, boa perseverança de fé, Deus está se trabalhando por sua espiritualidade. Tur vontade, trobes contra de não, contra rontibo, Deus está quita tur vontade contra de je. Mas somos ba perseverar. Va para de sua presença. Va grita na je. Amém. Bom, Carlinhos. Lamentação 3, versículo 22 com 23. A cena, fruta ng glória na Deus. Aleluia. Amém. Paso may tabi sa escritura ng mestur dia, no? Mas explica. Quando ko mabisa po ko escritura, hopi si man pasak, lula pasak kultura, escritura ng skibi. Amém. Anto, esse man que mas que bisumpar, luna que bisumpar, outro luna, bita bay replace escritura ng tur kung pabubisa taparaski bi. Para bono, esa aquí, Jeremías capítulo 29, versículo, es un versículo de 10 e 4. Nota el tempo para de calamidade, mas de cautiverio. O tempo está de paz e prosperidade e êxito. Toda exclamação de oração turma inta. Esta ela tende nos tem. Aleluia. Esta escrevi assina, pero a meta trisema yung predicash, pero maneira meta bise, esta assina e escritura ente bise de 10 e 4. Unta tempo para calamidade mas. Deus saca nós fez nos passado caba de mundo. E mes te ayama nos bota nos junto para forma e corpa. Anto na forma e corpo sa panos ta forbel tambe. Pessoa não turco conhece nós, mire, e cambio ko não por forma ko ta nos subir assim. Anto pe palavra de Deus toca nang kunan tambe que bir assim. Poso nang akira din calamidade, nang akira din cautiverio, nos no. Unta nos saca nos mesmo cautiverio. Deus a saca nos. Anto que Deus assim, enlaga nos nosso, e tanto con nos ten un acuerdo de oración. Pues te bisa. Tiene que te bisa, ¿no? La Jesus, anto boso los clama nami y venga si oración nami.
turmeinta nos tas clamas e orasyon na je. So nos nota de cautiverio ni na de calamidad mas ahora nos de éxito y prosperidad. Te mención novo de un acuerdo. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo Dios está. Anto bendicionar. Amen. Este bisa na Diyos ko ati ilomite sa boso back for the cautiverio ilomire ko he boso for the turnasyon ng di luganang kaminda mi akore ku boso manda boso bay. Señor, ta dekra ilomite sa boso back na el lugar for the onda mi amanda boso deng exilio. Amen. Dios atrese nos tur back camino nuestro bohor. Todo de corazón que nos tiene ejemplo que nos está, nos no haciendo malo, nos no haciendo daño, nos hace daño a nos mismos. Antes de Dios me estima nos, Dios me está llama nos. Nos te llama Dios, amén. Gloria a Dios. Aleluya, tata, danke oh Dios. Danke tato Dios, pedía llave todo un día tremendo, tu bendición. Danke por palabra, Señor oh Dios, danke para cada rumang. Cada un kutataon to, oh Dios, thank you, oh Dios, para cada un kaministrano, cada un nombre que se mencionado un acuerdo, y tanto que tu voluntad administrador de nos, de nos casas, de nos trabajo, de nos vidas, de nos casana, de nos cerca y nos islan completo. Thank you, Babo Espíritu Santo, que ministrar, ten cada un caso ng korsauro, babonero, cornalantamento, Señor, oh Dios, tatende bo orasyon. Thank you pa cada, oh Dios, cada oración así de mi voluntad. Thank you, Señor, oh Dios, te abo. Abo de Dios te turcos, te cambio turcos. No te gente así nada, pero Dios te abo voluntad de ser así. Turme hinta. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Sigue a ministrar, Señor, oh Dios. Sigue a ministrar camino mande num llega, Señor, oh Dios, tate y donos fuerza. Y donos fuerza y sabiduría, oh Dios, para tormenta. Tormenta nos movimos presencia y grita nabo, Señor, oh Dios. Tata pa nos recibimos oración ng oh Dios, o tami pa nos disponible. Para ministrar todo de nos cas completo, Señor, oh Dios. Para nos yun conocer carino, oh Dios, turco tronti nos tambe, bocana de bendición y por recibir, lo cual ng kutatibo en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Thank you, mirumanan tur. Y mirumanan tur, temayan ko Diyos ke, un día bendicionar, aleluya. Temayan ko Diyos ke, siya to rumanang. Gloria a Dios, temayan ko Diyos ke, aleluya.